So yes, in bread Lumba, Obia Anidaso. Yes, in bread Lumba, my sorry. David said, Yes, in Kurajasie. David said, $7:22 is the time, and we say Brasso. All the latest around the world. Our sports now with you, and that Bismarck do said, and I found for us. Brasso. Then you go walk out to Mobos when you're the band up here. You sure about could you some be? I don't pay what's not saying, crattering in our crowd. What you say? Would you want to live on Facebook? I will also be one to pay. Go walk out to Mobos one every year. Bismarck, I do say. Politics, sports, me entertainment, and so go just me be them what you newspaper review on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ my Obia, you can cray every morning time. From Ghana to the world, yeah, in some breaking stories, yeah, in fun to hope. Sharp analysis, make us up a binso. Wake up, Ghana, time to know. Go just me be. Newspaper review every morning. DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ my Obia. Tune in every morning, don't be late. So DLFM, yeah, Wɔhɔ my newspaper review. Winshiraba Kojo Samibi. Inshiraba Kojo Samibi. I'm paying crattering in our crowd, all the top stories, all the major stories making headlines in the national dailies. Join us live on Facebook, DLFM 106.9, also live on YouTube, and something in us go DLFMonline.com. Oko honoma. Also, ubetumi anya something be na fi working kind in our come out. Kojo is this morning. Kojo, good morning. Yeah, good morning, Brakobra. I know pay what to saying. Yeah, me I don't be able. Yeah, the Nyankopon se papa apa. It's a beautiful Thursday morning. And you know Muslim for Eid al-Adha celebration no. So Eid Mubarak. Now, and what's it? Union Monka. Oh, Yankopon no kure no ni. Brakobra di kan yen che na tifo. Right. Ye na Yankopon se won so pane humbambo dia hwe yen so. Na watwi mu nyina na yen chia yen information centers ne nyina. DJ Ghanaman, battery station da no. Na wo munyina sene adwumade sonko a wonom ebo etaye na chiri. Etifo mu TF chichine benche ne nchia wonom. And to question na obi sa me Yankopon no kure ni. Mfie ga krentamu ni. Mente me ngofa asefo no bia na wa matenenka. Mente obi anka. Dr. Big CD wantenenka. David Big CD 49 na Jamila Hwan obi. Je se no kra asemu ewo mu ni se wo ho. Endra me ye me start bi na manfo bi na bisa me adna ye by force. Brakobra me fa ade bi ma me fa ma kese na de project ma me pese e be long talk bia. Na me wi a meka asem kitua bi de afa ho. Na ya bo akoye nim ti Mike hwe me de picture bi to ho. Eno no ye special way a question bi sa me nti me fa nya no. Na ye monitor. So we hu ana fato so ma me. See no enkrata na mountain chire mu say ye wasala meat forms empacho he na da ayi no so form na da so can free this form if you are interested your first name, surname, other names, nationality, state of origin, state of residence, home address, email address, tribe kra wo free mu kra busuan ton kra wo bokra se wutumi kire se wo pesala meet ni bia any sex ni se wo your bow so wo ye be my level of education school awakọ enu so go be kire mu
and then marital status say what on wa dey na won wade nso ma yehu and I'm kakra be we aha political party a wosom so ma yehu amanyuku okura wodom I see o blood group nso hu behia and genotype nso be ba you age ene asoro kura wokọ denomination so be kire say we nkremoni say we Christiani say we nanom atrankonwa so abekirem relations to me ani pakon so no nyonkofa muntem tisen obekirem and what you gave me during Christmas blow nya brɛ so dia na utumi ye ma na nti na obepe salamiti no and wechi nso sanso na Easter no so mra mudi dia na mo ye ma ye nti mo pe salamiti no be akobra ndo kura nim ni kura mi hu form we na ye mesere kakra enyam nwanwa say for na yes ade we enyam nwanwa because pray be ni yente ne kanda nti betumi abesa ne se shade we ase ne kura ni say a Christopher no twere konkon na ma yate ase say adoye yade ye but for Easter any Christmas no Bible no nhye obi so obi nkoya adoye ma obi that is a reality woman yeni anu muslim somo no sa pempenso se ne afasha na mudie no purpose ne say munya adoye so what ase nti se obi a we muslimi ni ana muslim ledum pempenso we na ka kire say ya ma ohwe wo Christmas ni Easter nti no so ma ye hwe me twetua maso kaka mama se no yeni anu kramofuru no binom e de atiri ese Kristo nkramosom no. That is the reality on grounds. A binom, and you are munina, a binom de atrimodin, essay, and cremosomono. As some bobosia a tonam chichemai. Yes. Opening no crane say. In cremosomon, I did through pa a capillus and a poor Sasa Catan am gives in ya dear. A young politino. Say ya do ya many pa. A dumpen penso said, Mumma yam feeling in your renam. Yendi de make I those days that time a crowbar con or boas side on me a friend. Adanse duampompo menim so watepanya ha duase adanse duampompo sampo tem ho no mo no bra kwabna me see those dates edua na ye cheche niam ni nuane openi ye nya aduane wo fie ha ho aye aduane ase no kwa because niam be ba no ntumi ni ba say e de na 49 na mpese o makire okuruma 49 na ani jamla na mpanifo na modan kremusum na no wonkran ha no mpese mo kire sen say endra me hwani mu ha kire din ba no kura nim de kuma hu se mi fie wura koto nantwie abe mo amantam ne fie ntimi nim se bia ho de betumi afa minchia mi fie wura no pai ye o de bi de onyanku no enra mi hu so amantam ha ma cha mi be ne boho woso pa yes mi fie wura si mi fie wura menya na fofo no enkremoni ne ho dwobasa mi fie de buta enti de Mr. Abola amamole Mr. Abola no pe me chia no and in fact me hwe aboa ne se de wote na oso wai ba tere me hu se we de betumi afa na me de mani 249 na so ne jamla ene abusuaku no so last 2 years mu de hwamo last year amfa this year so na opani wunya bi menya hwe wanya bi zigi bi suma wo so mu nyina chi no zigi nya hwe besmek nya hwe na nadwo asreki na be pem sa mere me nya se wate monka and mo pese mo kire se sisi no nkramusum no mo kɔ ne se mo yi afunu ma ye hu for now, it's a way year from a country because untumi can't them zoniska. No, Sansha ne dia idea, and you're composed by forces say we and Cremoni could told the drew. Queen before 7 years, Kakoto, and near March Chedi, so to me. Santisa and Mubu alarm raso. Intimidate me no more canon of paid in 10 days. Some of when I want to how a muntu film, Kulan, Numunim film. Near who is there 1 month to me and this Nemunai. Namu is if you drew I am fearing to Musubu. Because Muntumi. Emfa be dwafo anim nya fom sa se be tena se atwen na ndo da for feeder na ayi Libya bogati radio yi so kan fom ne ade na be we na budin ya kire din sesen e dey hard da bi entiment ya se sa ziki tena ha no mo fans ne ade be wi masa ndo pa na mamfo de fa akurum ne ade ne ya ntem nka what ya se ndi sa no mba de en hapom bium oh yes sa na be ya de duru ho a madam ya monyo mko ye mbie mic mu bia French obia because muntumi emfa bodwafo anim fa ni agrofia entumi masem bechecha nam mo be no anam na mo amawe ma de sisi sa na yeso mo dodo na sa no mo so mo ye for na mo so mo kotwa na mo manka sa tenafi no mawe na se ne ya kana ye hapom na isi mo de ma ye na ye hira mo mo we sa na hira nim oh yeah that is the reality no cry wom no ma ke se nya sa na tie mo we dia emfa so bia nu so mo we dia de se mo ma ye bi na ye hira mo sa na de ne tie ziki abetna ba ye adwuma ba mo fansa mu wie ye sini anra me ka me say na Anidaso so na onya banku wi no ni me senkeja na mo de wa boso ziki hwe ni mu hwe ye e kire din anra mo sensa sawa bi no kwanya na kire na o de boso sa enti mo anya de enti e besere mo say ho na be ha mo a muntu mfirim na ehunu say isi a na anya adwuma bio
and tesa a free next year can be befi aha yentumi ntwan because hu say atwa ma enti DJ Hitman say wo so why battery and one say remember di animu aha na Ziggy so so why na wadi akire kofitela ma de ono be ka ma no because on dey say wa ni tua na ye ne de akire akofie ni akogege because yentumi ntena se ntwan mo e wo mra be di ahwa mo enti ndra ye nuanum kramofo no me di dodo na ho yawo e wo nam na azia ye nya benwe. Right, and I'm back with my way a special shout out from Miss Mabel Entry or say Enquire Mr. Kamal Ayab of Me Life Insurance, Mr. Kamal Ayab, woman happy it in Chiakasi pa and Wadima. Madam Nisa can be an one. The way Chiana can't you to me in church. It was it in Chiakasi pa from Ira and Komamo, Mr. Kamal Ayab of Me Life Insurance, Amiria Jibril Alimatu, which one and a penafi Jibril Rukayatu. One so anapay which papa Miss me belentry Ira and the message ebana pa na ko wakata ni na aye krado sheshe pa Bajo sami bi ubre ni yankwa Black Obrano pay na twede ampo Yankopon asebio na yametiefo nyina kwaba na yemfamra ko wakra tambo so dwumadi no eso na no pensem ne doso na yebeje mre na yetutu no wasra ne abasa na wahudie koso ewo manyim ene mba hodo bi so nsama no pay ko wakata hodo aboabo no ede aba abesom yen na yenhye ko wakata tambo so dwumadi na se na yemfamfiri okunini daily graphic wakata na no pay odensam abam na behu omai Ghana yempapa no ene nuanom kramusumi oda no wo manyim Sheikh Usman Nuhu Shalabutu senior man himself national chief imam edimo men ne foni da hanom na kwa kata ne ba mane say let peace prevail. President urges Ghanaians in a message eti Ghana man peni yempapa bemo oboada John Dramani Mahama endrada afasha kesia na wiase nyina yenuanom kramufuo ehye no Ghana mampeni epiem wo man Ghana ye de no ase na o mampeni kasemu na ode nsem etu ye idwasem obesre wo hwe wiase nyina enne se de nkramusum no ekro na kame akwa ese nempo hu hyeda hu sunsun ye de yenuanom kramufuo ne kristofo ntem efiri se akane no na aka wo ye nkramuni a na wu yo kristoni a twekanda mu ntem bo hu se we ni we o mu nhia ne ade basre ne ani bie yaba emeyate ho asese ye nyina no esom no kwowie faako kwa ye kwe ni nyamesom kristosom ene ara se ye di twidi amponyankopon achi ba akopɛ se ye yempapa nkomhyedi Muhammad edi ye nuanom kremofo ani bodo wo mukopie mo twidi amponyankopon ani ma ye beka ne se Allah na kristofo so aka se ye ne yankasa twidi amponyankopon ne doba Jesus Christ nso edi kristofo anim edo mu nyina da akwa kopie mo God twidi amponyankopon anim enti akwa ne ye ba akopɛ ene de konkwagie mu ni senti obesere se yema asomdwe eni omeye ni mu kan yema nkitahudie mapa ene ye nuanom enkremufo ene afi nso akristofo ntem na eye ne de se wo hwe ene se de wiase kochichi no my Ghana nkitahudie de ye ntem ne yade konkanen enti yenhye da hu so we ye nkremoni enti one ne nyonko kristoni one ne yaka one de je ompene kratapi yade ye enti yenkoso nhye mu kana ene wachi nso no obesere se yenye omamma pa ne ye nyina yemmo no my Ghana yemmo ho ban ne mpuntudwuma enkoso mfa momban omampeni esanso de nsem tudwa echirima omanyimu mebunu titiriw yenuanom nkremufo ene kristofo mebunu obesere ya da wo hwe ala nkyerɛkyerɛ a wɔde fa nkomhyɛni Muhammad so de ma yenuanom muslimifo ya o kyerɛ mo sɛ sɛbe munni mmara so na mumfo obuo ma mu nuanom saa nso na yem papa yade nyina Jesus Christ nso a odi eye kristofo anim de makopie Nyankopɔn abesani mfa no nso so kyerɛkyerɛ yɛ sɛ yemfo obuo ne die ma nipa efi nso yem ba moden ane ye nkebom baako ene bio nso no yem mo ye hombode nso na ma bia nsɛm fata no yenye enti wobɛsrɛ afahya kase ando ade to dwa no yem ye nyina nkebom baako na odo eni anim yemfo obuo ma ye ho eno wachi nso nu bone yade baako a etete o man Ghana mebu no ene kobrane tumi bontampia no sa na no nyina yetum ne sen asese bia owiase ohwe kobrane sen ase de bia da besen ene o wededa ede ade a o mampani kyerem sesebe kobrane we besen
na sabe wo hye dwot na wo sese eye sekusie sia e de na abenya e ba ne sa wahra na afi kidney failure na obenya nto mampani kyerem sɛ sɛbɛ yɛbɛbɔ na Ghana mebu no nya hoden ɛyɛ adwuma aboa na ɔmɛnya nya to de akyekyere ɔmɛn nti no yenjai sane ma basa na betumi asɛ ya pomuden na ma ɔmɛn mpuntu atwa sane yenya na yenyina yɛmmoa na afa hye kese wi no bɛn na fam de ne mfa mo nam no so ma ba akofo ɔhwe yɛnkyekyɛ na obi anya bi mfele mfam enti we yɛ nsɛm ahodo ɛndoada Ghana mampani yɛn papa John Dramadi Mahama ɔdo to dwam ɛwɔ yɛ nuanom kramufu afa hye kese ɛndodo mo hye ho fa no ɔdo to dwa ɛwɔ ase mu nkyire mu ɛne yɛde asomwe na yanto akwa ka tambo so ne so na abeto dwa sɛ ɔman Ghana de hye wɔnom ekosi wɔnom nkwe anam kodi pa ɛgo bi manso South Africa memu a ekotu baabi xenophobia ho nsensem yɛhwe wani mudin wo yɛ South Africa ni kasa na wote na wote ha na wudi pa ana kyese wanya sika bi store na ate yɛ adwuma yɛ so sansem hunu no so yɛ ha de nya ne saa kokuro mu na kwaya wo man yi fa pressure kɔto mpanifo so sɛ wo yɛ Ghana ni enti no mosra mo adwuma nya na South Africa ha de kura nya adwuma ni bi nyina we benya biaye ene Ghana fo de hye pa ne mo ka mo mpreka o mo ntampe wo South Africa bam na nya tegwa na nsa beto dwa sɛ ase hwe o man Ghana ene ma no ne nkita hodie so me kyerefo no na first ministry no yenhye pa sɛ wono mo kwa kofa Ghana de hye edoma bo manyim sɛ be ya san chinu ahwe we kɔ so na atata na hunahuna ne mimpamro no eto betumi atwa na Ghana fo nso etumi anya asomdwe wo manyi evize sabe we yo eja na wo ba ete baabi ebubu aba ne sa wo kura o mampani no woda wonda tiendo ada na abrewa ipuma kwan mu am ena mu kyerem sɛ Ghana de hye wo South Africa mamu no omodo so sɛ otwene ho nwi wono beboro be ya design omoboro be ya hanan hanwatwe 800 omodo so omokwa apem 1000 when you cry o register wonom Ghana embassy no South Africa aje o matumi so moye Ghana fo amankasa modi mudin abase moye Ghana fo nti mpese mokom kurom na mokom manso no wonom baboro beye ahanwatwe 800 na mekese na ndra na fa dikan phase 1 omdom ba o my Ghana Accra International Airport onimnyamfo okujetu abrakwa ene yem papa chief of staff yem papa Julius Debra ekohia wonom kwan na efe keke na efo endo manage pa na wo hwe Ghana de hye yi bi enipa endo adam bepie mu o memu ha na ye pode ahamiensa 300 ena ben ede wo maba mekese wo mani agye ne mumuma endo a mo hye ye na nya semikum si ye enti Ghana so mdwe wa ha sa ena enti yenso so yakwato bi ma so ne de abubu ye ho kyere ye sa obi store na o ma Jeffrey ne nsem na ya sa bon ya chibie kogu afiase na nkrata e free South Africa company for ba ekyirem sei Ghana de hye endra do mbepio maimu no pore 300 no emu edupe na mo nkrata asem di mu enti yentimfrim yakwatimfrim 290 ni nyina mo do mba endra no mo kyirem sei South Africa man mpani fo kyirem sei 290 no bia mu ni papers o mo fa kuntuna ase ne koye emu 10 edupe na mo nkrata asem ne di mu to mo kyirem sei no aban gosunya hyehye sei beye pore beya enum aka na yakire no nipa baburu beye 500 na aka no so abado ombeba we no kapre o mantua bi ni nyina ya o man Ghana sika eno mampani gina mu ede tu sana mu se beye o man Ghana de hye o mokodi o mopa e wo South Africa ne enam nipa bofo 70 na ye nuanom South Africa for sebe so o ma adwene ho atochi ma o mutu o mudi mpamro e bra de hye o moya hoho no o mampani de o mabenti enche o ma maka no so aban de o mbeba no ma betena o manyim en ade ba kwa mu de ne se empeniti sebe abobi jagakwa yenya okwanti aban hyehye se wo bedu a aban behwe na ho mo fa mu ntene bu ho na sabi wanya adwene mo ha okra wo mbenya wo mo akwadare psychologist no maboa na ya apomuden ho sensem no matumi aboa wonom eno achi nso aban mo wo musika won be ya hyentiade TNT lolofe na mo de afoka akoba bibi o mu friye na obi akoni fie kama eno achi nso aban betumi aboa apeska akra e de ahye wonom sase se mo abai ebia na ahokyere na mafam ti munyi wei na mo fanya startup capital mo fa wei no enfanya capital kakra na mo fa hye ase nya bibi kakra nkrama mo ho eno achi nso aban betumi aboa mo pa adwuma no so aban bebam na mo mo de ya panwuma de ma wonom se be ya ho mo fa mu no wo mo enregate se bi mutu kwan ekodi pa ewo obi eman so ndi we ase mo da akwadema Ghana yenuanom a wo kaka adwam South Africa memu no abai di mo pode ha miensa de abo a ye hwe ni mo se de aka no Nyankopon ya adom a enche bia mo so betumi aba ne bibia konkan
ede ama omen ti we dia asemode ede ma omen pa ban ayade ye beka ho asem e wo mena besi nkonwa na ye di nkomo na sanso na asoye hwe oman Ghana ye foma gudie tuo na afei ye nsa ase ne yakwa yeso wona mo kirim say government begins 800 acre reclamation project at nkrofo wona mo kirim say wuko nkrofo akwa me nkroma kuro mu atoyema ntemu a chese wo hwa kwanya wo motu foma gudie galam say yesese ye nsa ase ne yakwa ye na ano wodene pa enti aban de chechepa gwaku ma make say ni sa September bro beye acre no 800 acres of land wo ma se nene aban egu so be chechepa na wo matumi akatakata ni nyina so kama se beyam ye betimi ede aya de foforo ye besikua wo so a ye betumi aso na bribra na o men yakwaye ne yensa ase ya nipa bi asere no entimi enkwese ye kra ene ya krata fa to so dumiensa e wo daily graphic wa krata na de ama ne boss nko wi no ede ba ebeto edwa the sanso na chief imam ye papa Osman Nuhu Shalibutu national chief imam ede me yenu muslims mo o man Ghana echirima nani ajepa wo hwe interfaith harmony a eda o my Ghana ye nuanem kramofo na afim kristofo ntemu na enika endo de nuanem kramofo di afahye kristofo pina na koye ene ye nuanem kristofo eye dwumadi ahodo kramofo nso ko ntia ya de eye pa eje kama entiniwe no odanyamyase se yate ye ho ase se eye bantwere bo ba ko pe ne yesom no Allah ene God twidi amponyankopon kuro ya ne yesom no enti say nkomishani Muhammad ene yedi na chi o say Jesus Christ ne yedi na chi o ni nyina kwan ba ko pene de ko kwan ba ko na ko wie ejenanim enti ya de pa nani age pa no say katafata so dumiensa o daily graphic wa kata no munsem na no pe ye hwe ni nyina e de agu ho no mo e de amamen na FIFA World Cup 26 time aso Tigana enya semukuma omu kirim say said de tiano no said de tiano no World Cup no so ahosese ni gusu ekoso am na me de se be maka de bia mekoso aka se anka be ayi sika de no nka GF mpenifo no fa ma ban na conference tie ya kwan wukurum ha ma yen ana maka se oni menya adwen nka yenyi sika no emfanse tie ya kwan a sei ene mo munye nsuo no mfanye nsuo no yemfanya niema yi because ye kwotu sika nagu and that is the reality on grounds no krena sports of oni bi mo mpentra ye kwotu sika nagu hwe list bi amade aba bonten hwe list bi amade aba personal interest Joseph Pentre bobo kama because you obedient oni na afa GF ne nye fine enti wonko bi nipa omunim bo no bo kama je pate we court case nko pate bo be na okobo court case nko this is mental health emwa no what you say emfa that is mo first kan nyampuntu dwuma eya me yasa aban di sika ewura sa wake up no me yawo man kana ma yakwa ya say yo ko he do mi kwa benya kwan ko he kwa benya kwan no ekwa pokwase ko he de aye kwanfun bia ni Ghana hes ne sa kwan no what you say ko gbetire ko he kwanfun a ade hye nam so gbetire kuro mo wo de opa bo modin me endo adam ko gbetire kuro no ko he sa de hwaye ase to wade kuro mo ede adea timi de kamenko ankasa World Cup no sika ne nka monye na mo fa me yem putudwuma wa Ghana emfa fa manfo adwuma kra ko chi sika na ba masesa list we de abase na Ghana den de koto apapa so na majiska na chechire din makọ World Cup akọ Ghana yentime anya football pitch papa ba kumpu yenya hwewom yenya development bia na yesa na do man sika akoshim timi kura da mo sam World Cup mo asa ampese meka wati ase me pe football mani je ho ba de mo ye no ebu ya bam ye mu bi ho no ma ball no sika na ye dibi si ye ni bi football fo na mo di football na chi na won so makọ abaka mu nyi we ni da ye ni bi o bata ye de se mbe ye ni ye mumfa quality de wona ye papa no mumfa no nko wati ase sima kasa dakro madwane mo sports no so na dwuma sima de be gukwan be hu se sa me football me di akire pa eya man ye ya too much mo mun nimbo no mayo mafrim akwase sa wo mo de nan ba bi do makushim because of say we kobia menya kakra we atombotom me di we kwa wona ye me agent no enti menya bia di but you don't have the country at heart o man hu nyamo de mu be di ne enyamo ne sa de Ghana sika correspondent odi esemaka na delegate abana wo kiremu a ensam ne de pina ha adwen government back tracks on new levy omo kiremu a sesei Ghana fon fantu mutiremu say
aban go so de den a wode yi levy no eba na ne na beto odwa se ne wo hwa na MTN fo yi na wanya message say wunnim na wo sani sika efri phone so de akwa bank account um saa so na wodi bi efri bank account um de aba wo phone no so bia na wunya daje nko sika kora bi onko yi sika na aban no waka pono 5 Ghana cedis na wate enti na day no transaction abaya 10 times eja na wakaka bu no wagi se sika no de aye oman ni ye ena amanfo se na ede na yehuni ye wo manyim na mpanifo be kire ye se yi levy ade ase be ye kro no sika na banda da na di omanhwa mopa se wagire Ghana fo agye om yi levy ena mpanifo asan kofa yi levy be na se ye krokro da dwom ye kasa ye kade petumi na mom nya loyalty on grounds nti delegate aba say government back tracks on new yi levy nti ho nsem no me ka se Bank of Ghana mpanifo be kasa se yi levy ho nsem no ebe ya omontwentwen so ansa statement aba so montwentwen so ansa na sise no omo se de aye nam kwan so mo ye den kila betua nti aye nsempi se yi levy no mutwa mu no mo san akofa de abade na ye se we no Ghana fo kirim se mo ne ye ni ye kra mo ne ni ye kra nti ho sensem na abai no na sanso na minister lease 800 acre land reclamation at Nkrofo ya kan wanse mo daily graphic mutini ya montane akua nim na sanso na me wafa se Richard ni amakwe ne ex wife o kirema ni kunu na akasa kokoam me wafa se no nim no ni din di Juana kwe ne ho efe pa na wonim se Richard ni amakwe o wedin pa sika wana taso kama bia na one ne yiri ye jai na ba ne kirem se japade owo no one na abranya ento mu nchem tu mienu akire din na obi amfa ne de nko na eja onfa ne de mo ne bra na ono so nye ne de oba ne gene de onde ko wale be ma foforo na one be ma na fili afam won so wale ya be ma won so no oba ne fili mfam si oba ma ekura so wade ana meboa wa wade ene adea na be ma ne oba ne kesa kokua mu senka o ma no 2 million Ghana cedis opening enye sika kuma wo enye old cedis o na me wafa sika ono ho saa 2 million Ghana cedis oba ne se sika no ompe amfanye we ope 40 million Ghana cedis yes inti aka 38 omfa nka 2 no ho na nya 40 million Ghana cedis owia ashanya wowo no luxury ones no onchem mienu ne de half edan bia wowo ye japade no de e kama no onchem 2 we chempe mansu bia nim ye nyina ne ya bra ne yanya nti chempe ne ne de odo de be ye no meso mfam de nkoye wahu no nti aye nsempia me kese de me wafa se Richard ni amakwe ne to ya shibruta japade no oba ne chirim so onchem mienu mfam de ma no enye 2 million asem 40 million wo hia because kwan of us on Nigeria ni anya ho ope 40 million na omfam preparatory na ompe 2 na nkomfam aye ana market yanka ni kabis makinya 2 ya radi yankopon ye na nka waka predi yanka sebni kwa kwatwen wa mo ho Bismarck ni seka 2 million Ghana cedis kwa dikan kwatwen Ghana fo no ho kra okobọ ne sese dada ko ne Hitman kra be dikan na bra ko bra visa om di 2 million ma bra ko bra ko oni kan ho dada ko bone se sempre ko no wa boabo Ghana fo na no se ya me ya doma ye kwa kwagina park no so nya bodede support blasters na ade ko madi kan dada zigibi kransa kan kwa sa mbi kranka wayira 2 million Ghana cedis oba no so wompe obi aje bi mo dompe na the delegates the abano ochem say government reclaims 800 acre galamsey site in Nkrofo ya bo ho nsem dada ne tin ye montane akua nim na onim say okay onyene kwa me frempon asante achem north ma hye bedwane ebeto dwese papa yi chese ne ho nsem aye pi FBI for be ka kire yen say Ghana ma hye bedwane kataso hye ana fifra kadam scam romance scam ene me pew me no obeda me ye okama me wow ma hye bedwane no omu kire ma san bra wo bonie ena na ni one ne na ma kopie ma kwanto ya nzu se omuso munya tumi ni sa na umtututu kwan pa diplomatic passport ni ntino utu kwan ya utumi kwa ne simple kra seconds bia no motu kwan ana fofi ya ntoche no kopie wa mekese Amsterdam na to ya shibruta na papai sisi ogusu gina mra no magitene no omunya no na kan jirem se na ni abre fight den so obetuma be wa Amsterdam ho no wa tuma ba fie kakra na de ne so okona no wa ye den musa abrofo no ntese ye de yi o Ghana hampo anko obi anche no Ghana mpo de we ya mpikwa na wasika makro obi anko bi se wase kra na wachew wate ase be ho no omunya ne sa aha ne de omunya ohwe Ghana ha ne de ohu ze ye mra na eche nketwa Ghana mra no etisa na ntentan echi nkuma ma mu ni bie na etwemaso
but the Obia Indian then you many. Okay, come as well, but that's a reality on grounds. Cookrumas and a tear who is kencho in your former enamra any indeed. And this year, no was in any other fight as and could be your fan who did answer than I can try. I ye. Sa unim banchia, and you know, those days, you know, a Viana barnes in which I said to Aku two banch the Beffy Bufua. What is all the woman boss of Grandpa you? Trying, ha, Sana Nedianaque, this year I had then your corner wire diamond or Nyagro cram. Na openi asamba kwa rohuni Ghana 400 Ghana deshe poropore ahasa 300 omubaye no kuwakati dindia so delegates ebo hama na eso maba na Mustafa Yusuf cited in 579 million African game scandal page 2 when ya meka no meka kape musi hey you see omo jirem say sa all African games e course eno e course 2024 all Africa games na course no omo kirema sika afa ni pansase wo manyim e wa so na hwe o manga na gudiem semsem so 579 million Ghana cedis openie 579 million Ghana cedis nya old cedis o e ne cedis mu ye convert openie billions of Ghana cedis e ko e tu na mo kirem say former Minister for Sports, Youth and Sports, Mustafa Yusuf, Omuchim say, Sika in whom bomb buta, and who permujeni. Just an whom ISS Sabi. Abua will crabua ban or wongrama with Trema stay now 10 cent. Be refi, Abua could be on no Trema, when you do on Cabets or Bichemuko. Cancane. You try about to Abessing. Almost as an who born says Sicano, or Cahono Madiscan. Into your money, yes, Escano. 579 million Ghana cedis. Yes, more the sports no. Ejiji skandi. No man bre on. They say I'm supposed to the Ghana saying. Muni ba kumpa FIFA jitum. Ka for kra nyintum. Not even a single one. E wo kruma. The munim si yanyi sika ne chenchi butum. Na yam ya. Yanchi obi anko to afia say we di football sika da. Ya wa ha na mba ye coefficient of 7 wo kruma ba pem ne yanchi obi a. More san kwa ba san ba ye coefficient of 7 or Ghana more Ghana football internet DJ man onko park there no okoye den okutesi ga kwatna back no akoye ne o ko diska na betena fie akwa kopa benku ahye wadi hwe opa ade ade Ghana football yesi ye mpopeni me si ye pe mu ye ni ye beba mo anye ni ye a mo ne mo yere mo manko na ba akowe na the chronicle ko akata di bia ba no kirem say government begins a 10-acre land reclamation project at Nkrofo. In September, any brenti galamsefo akwasere wo nkrofo no aban di sika ekwesiesia en yi na yensa kan yensa ase sika we nketumi de bobra na so nimpa bia di furu pani pambonfo semti makwasere ne kwa ma manya boka aban yi sika edi kwa ekwesiesia kata so kama na National Security dismantles galamse networks links to a secretariat timika zedie nimpa bia mo hu bon galamse mu pa National Security for akobawura hodo ma enya sem kuma kra mpanifo bia twetwe huru a chese o man mu amosom sa hyehyem na makwache wo no mageta katafa tosom yensa e wo de chronicle na de nsem yi e de ba ye eba ebeto edwa de aba na sanso na the custodian e bo amane ano pay say AG makes U10 at Supreme Court backs NDC in delegate system case nti ho sensem na aba no na end corruption crackdown on free speech ajakon to Mahama no penipa make se ne dende eye ajakon echirima obetre Ghana man penin sese no ade ahia wo manyi pa ade ahia wo manyi pa se yenya nipa masabe bibi ha na wonka no aya ne ho aye kana nti obesra ban edu ba bia nipa kashabo a obi kire na adwane ya che no aban hwe ne won tesem na bibia ntumi nkonkan na ese moka nipa bi kasa bo hye omuyem aya na mode saa kasa na nso makasa masumatum hofo na nsem a moka kire matitaifo no so no magyai ntema ye jammom nsem de moka na ebekye a me mete ato pa ye nkyekye mo mokeka nsem anya ebese Ghana so mwe de a ombekye mo ene Ghana mra na ese nti ombekọ so akyekye mo saa nti aya mo no mo nkasa no mo nka nsem aye nsem a sebe bokuro nsem a enye no
na nka ye kan na matufo kama de aba omanyim eya mo hwe mo kasa mo kasa ho nte na ye kama ene ya de ebeboa nti mo ma ye nka no kure nkyere ye ho na munya na ma bia ye yi no emo wa ye wate ase yakuya nim kura enko yemfiri adako akratem ni mumko the chronic the Ghanaian publisher de aba no kirim say asemo na de ase be yebefa bia obehia yebefa bia mihia mo de ade a fa no mehia me fa no mehia say no na ekoso sa na government begins a 300-acre reclamation project in Nkrofo ya bo ho ama ne dante yenya ho na Mahama edges peace warns against drugs at aid inti Ghana man pani kirim say obesre yamia somdwe ni hine o manyim ene wachi nso no inu bone ya meburu no no mo hye ntampe na mo sia ye sekusie simunyae enye ne yenkambom na bibia nkwanka ma o mene sanse na GMET Ghana Meteorological Agency bokoko se openi dia ba no enye bini omo se yemfanto Ghana fo anim se sai ensuo na ahya ase yeto ne de we ni ye nkituwa mo hwe de mu huni no we ni ye de ahya ase ya homframa na ebo no enye ne pomponso okra nti yenka nkyere mo se ensuo na ahya ase yeto ne de mu huni no eye homframa keke na ebo no papa na nkasa de anim enti mu hwe mu ye mama sisi adan esisi baby a ekawo drainage system ma si den esisi so no edane de se mu betu afu an mu buatu aguo mu firi wa prekon because said e ba ne de se ne beto so ne beda dan finfin da ka be kata dan no so tumo mani na ho pa ye nsempi a mi kirim de mo si nsu e ba okurum ano se wote baby nsu to a eyiri fa ho de a e be ya nketu an mani munya wo de sika na hyekra ma ne nhyena bo ho adwa e bia na to anadwa wada wo be sore na wo da nsu ani na de wo sen ti kokobo mo de abo no nti dijo man se be atene ye se wo ho de ni nyina ye na make uti ye besmak de matebe be odane de nyame amfafia nso be fa no ye se adufuru penti no be okotena no wan hwese ho ye ho nyi se omo chemse nsuo to a enye kra nti be maka wan sore amfiri na se ye te se nsuo de na esia enya afiri na ye koto mo ne anwa aba o e de okọ a be hwe o men de wakọ nti tuprekon yo na daybreak aba no kirema water security is national security. Wow. Dr. Wusu tells government. Openi chirem say. Said ye nsuo hu sensem aye kana wo man mu no ehu pa. Na se base nsuo hu sensem ye den a na akwaye ode oman Ghana ya ho ba monsem etu asaniem. E de na ye huni. Wo kompotem ahodo openi yenye nsuo no mo. Yenye nsuo mfanya hwe wo man nyim. Me woko bibia me we say amamolere ni potem ho no ma openi ye nsuo no ba bia 2 weeks na ba 1 day 2 days na ko 2 days e bia 2 days no na che wunya 3 days na ya me ahira opa e kwa 2 weeks na ma biu na de shom go gbetire de o ma asem ne yenka o mo de whole Ghana o mo na mo tope o pa ba bia nsuo ma the whole Ghana gbetire pon Katama Nso district o mo na mu hu na ma ne pa somewhere November up to now omunya nsuo no da omuso ama Ghana waterfo omama wonom asase kama e de esi office te so e na mo supply amanfo nsuo e na apupu obo na asuo otu sikachi otisikachi o ono a oma wasase de ye wasi atena ya wo supply nsuo no omunya bi nom says ya Ghana Water Company Limited o ma hyase 2018 na mo hyase o mo ye bottle water wa Ghana ha meboa. Yes, way back 2018, no masha say ya bottle water tonton. Ti na no motonton ma de jomo bwetiri. O ma ya Ghana water bottle wa no motonton ma wo nom. Ti jeze nipa obenum usu a o mede ba onya bia no se ya into competition. O mo ye business. Te mo fa Ghana mo bro wani hu bio. Na ye beka ho asem ndi. Me ha me ho nse ma da age wo ho nti. Sezi a mo se yanka nkire mpanifo no. Se ye to omam ne yenye nsuo no ma e de o ma na ho ba mo nsem tu asanim. Nti mo mani na wo nsuo hu nsem aye den e wo Ghana. Titiri no nkran ha aye den pa yesinse hu nsem aye den na gwetirefo ne de the whole Africa babia ne ho ansu kom ho aye den sene wonom aye den pa enti mo hwe na mo nka ho asem na la kadase kan kokwasa na aye dodo yentua nsu ka so busum du a I mean yenya nsu onum so busum du a yetua ho ka e de akwasi abu oni yo na the national voice de bia ba kura amemone
montra mo national voice na yake kan se mo de ba dada na ode abanti en montra na the daily search jaba na otem say hold up sacrifice unity and compassion. Bawumia says in other message Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia chirem say hold up sacrifice unity and compassion. Sacrifice na America na won say na America no sacrifice no DJ nam no nya bewe ye sem na ye nuanum kramofu afashion woti wo monka wonya bi ahye fridge na me hina ye some of us na yekoda ye wo nkramoni ofio bebre na DJ ye fani say me offer say for na wa ofreo wakanu bank ade kombeda onno adwan wodwen na nam na yeso de ahye fridge ma na ye ma no yivi ni kakra Messi wa mfa mai be bo na chi sai kwapem se yense be ka me mfa nche wo hu mi sa na menye wo se yanya nam ni bia nwo pass for na mfa na ntwene ma me efia ye nya ye be kana sem sai kwapem se benya bie one Jamila ene mo a ye nimu se mo ye nkremofo no na friend senior man event sen Ishmael Abubakar o se sen Mr. Ishmael Abubakar o se sen even 3 years ni yante hwe hwe ye mfa nche mo onye mu nimu ye eja maso ano ne numo hwe ye nya da hwe ye nso so muso ye te ha motuma wi na ntwinam ba o mia se mon sacrifice na nam ne ka ho mo nya doye mo manya bi nso ye so what ya se ma kese bra wo ha nyina nra wanya ba kokura mfa nanum ade ade oh David mu ni ani ni ye kra mune ni ndi enti ebeka mo ma ye bi hwia ye beja aka wa ma ye de ambo akra de for na se ne nka aboa ka no me yaka me mfa nche okra na last bi kra hye mbo mantene nka o for na oya de ba to ye de ye ni anye ho ebeka ye ni abro de kan ye sa agro ye ni abre pa na ntwine mo sina na ba so kama sa de pa mo de makufa ho a na munyanya adeketo me wo fa se fo na mo abulusu mo toto mo ye nantwenam ho adwuma no Master Abdullahi Salam Master Abdullahi Mantewonka Osman ye fa ne sen Osman Sedu Mantewonka me wo fa se ba konso onso nidi na me wura fie fa na tola Mantenenka Kofi Salike Mantewonka Santo Mantewonka omodoso Ledo Mantewonka wati ase de na mpesa mo ye no Mante Obianka ba kokra Mahmoud Mantewonka ba ko bi wo me pese mbondi me se me nto Obianka yeso me no ma na ekọ na eba na ntwi mukum mu day in day out wo fa mama mba kokra wahu ene nam to aye de nti eba ne sei nam de bi ba ne de bi ahye fridge na ye ne kakra nkra ebo apa ye de ani ato so na akire din hwe eba ne se obi aye nkramu bi ro de ne hu si ozi o mo frɛ kra mo nka se nkramu ni bio na se idima medi mo no for na pa onyin nkramu so mani firi no so no nkwa sore preko because juma mba be di ne fia ne nya de wakra ntere se benya nam ne bi ne de enyai na de malidia no so de bia ma no kirem se Supreme Court decision could finally resolve GM Bank crisis. Razak Opoku. Na woni mse na nse na betoja papa kwesi ndum bank no. Omode kwa court of appeal no mugitum so. Omomfa na japade omugi ye nyina ma no mfa ne sika ma no. No onye na dwuma ne bank no. Timatobia ne ho ne ze megazo mu chem se Supreme Court. Bank of Ghana so mse asem no omo nte ase. Papa kwesi ndum asa kwanya asem fufuro bi o. Papa ya brana no omode in license sika so mo restore ni tiri ho nyina efita. Desa wanyini tinka ja ho toso aba o se nkokwa ko bie first one kwa walimina na nko wahyaase me yakura ka ho asem ofia no ade a kyenya yese ya friend zen Bank of Ghana said na ko Supreme Court said license na mo mpre mo mfa ma na papa ne bank na nyema bi enkoyi ade a ese pa ko sinu no papa yi no okwada yi ye me wafasi wa bro papa ko sinu mu abra na ono so wanya ne ma yi ana wanya ne ma yi eya munye due diligent edi ba bia mo ha adwen ye ni mo kwen ya fa so ebi no obi bank ne wa yi wi enti o munya license anzo mu bia no mo so mo license ne wi a de na mo so mo tete wa mo ye na manfo de music akohim na bohu a onza manfo ta de manfo sika kopa wonim DKM what ne nkapen DKM unse ba na basis bebre okrum kwabo no kwahwe ni mpa wu ye wo discover to be ma price say what the 1000 be ma hu nsi hu 1000 ne adia Ghana 40 say o musika na tew ebiri mu wu ye me data na me wobono na me wodomase amanfo ewu ye nya dewa ekom amanfo sika nyina hye
ntia ya mommo Ghana fo ho ban obi gi license na mo hwe na adwuma no ntumi nya ntentem wa na malubo kini fast momma Ghana fo enfom interest ngohye ma wie na afi na sisi ya Ghana fo abgyadefo bebre sika akohye mo bebre sika akohye mafo sika hye na momma gidi ame na ye bre ntia be sisi pa kwasi nim sem no yeso osan ko Supreme Court bi no bibia kodo de be fa obi o man ne na twema nso wadi nkunim da Bank of Ghana ode ne ko Supreme Court ne be nyeza ade ne nyanye ya no papa kwasi kafra wate omo kyerem se o man de ne ka o mo se mo bo no bosia de kwaye kwan na de mantua eno so wonsem na kwasi sen na Colonel Boa booted out in Galamsey war unim Colonel Boa o se ya wa 9 months eku abanya te o ne hwese Galamsey no asojafo ne asrafo na ho bambo ku hweso no yekọ mpotem muram na yekọ pam wo mo wo no ne dan no o mo kyerem se mo twa ne buto opani mo twa ne but o mo kyerem a reshafo aka no ne dwumade a wodie no o ma Jeffrey ne nsem nti ko aka tana kura gyem se ya bɔ no but ya bɔ na to baabi kura de hawk no akroma na to kyina babu ma bɔ no but ato baabi ade ohne otata manfo mpanifo bi ana sɛ de ni mode mo na nso de mo ma kyerem kakra me hwi ma ya na kyerɛ sɛ o mo sɛ o mama no dwuma dibire foforo o mo dibire foforo bi ahye ne nsa enti na mo ayi na firi hɔ no nti nya de o ma hyɛ de sɛ o ma pam no o mama no new position bi wo baabi a no so okɔbɔ adwumaden ma bibia kɔ nkanya ma o man enti na mo agi side dibire na firi ne nsam edi ni pa afro ba behwe hɔ no mo no nti sia no 9 months fo no mo leader no sɛ kraya bam nti ye papa Colonel Boa mun hu ni bio Dominic Colonel Boa mun hu no 9 months school no nti hu nsɛm aba hu nsɛm na ba no me ade na Alexander Fonyo Markin dom ko aba no di ni chirim say your 10 cents are coming. Fonyo one what you do today will hurt you tomorrow. Intelo Alexander Fonyo Markin do chirim say obeye ne no ehun sunsuan so na be ka ochena enti no ochirema bone a endisi aban ba ya wa hya ase a oye no emu porpor du enche ni nyina bedadi ne bedi nachi de kyerɛ mo hwɛ ade o mapi ho ombo so ha nti no ekyiri ne bete ho nsɛm. The archives me say Ghanaian xenophobic victims share a Halloween ordeals. Ghana for pole ahasanda don be pio mai mu no 300 ahamiensa nya hasan am say 30 ahamiensa na mo baaye no omo kyerɛ mu asese na ye kama na arahosam ebinum aka no just otumi so obi na ti nyina asese ebinum ati nyina abia emanko a munya bone bia o de ntia ko mam ne koya adwuma okurum keke ya papa wo machi basa no maba o maka o makosem na in fact o mani gi agye no o mampani ayade pa Ghana mampani ayade baba se watumi akofa Ghana foi e de o maba na mom ye hwe yanim no ye beka ho asem nti no mepese medo mosiko sisi e de na mo ye na Ghana fo dodo na ntu kwan kwatra manfo ma so no se ya asem hu hia ti a mo hwe ho asem na monka man hwe ho asem de o mbesan akọ because ahokyere ba de a kwakọpa adwuma sika na ha adwuma na wo ye sika na eba na yesa hwina ayi na asa no ma ba chimi asere wa chimi kitwa bi odi ye hwie nyeye nti ombe kwakọpa sika wa ma ne openifa kwa kata mboso ni sibuga me na menye birthday ba kwemi na me so awude di kan na ekode ma me wo faase kuma ne den e de makelo ewisi oko school e wo Sky Mortuary International e wo gbetire ho e na ko school no nti me wo faase awuden e de makelo ewisi twide amponyankopon e de afe ba ko e de aka amfe ho nne nti yankopon hira opi no awoda na onya ne soronko enkwatenti ne onyire kire na no peye sere de amawo nyame hira opi ompeja omfra adom kwa adom enkwatenten onyiche mu ode na no peye yesra e de amawo nti happy birthday enkonfama me wo faase awuden e de makelo ewisi a wo school e Sky Mortuary International School e no wo gwetire nyame ahyirawo e de afa ba kwa kanfe o ma nkwatenten onyini ntire omi e wagem na de a wusua no wunhunu na daachi bia no benya dibre wo manyim na bra besom o my Ghana sompa happy birthday once again me wo fa se awudinde Michael awusi nyame hyirawo piwen efiri wa wade nyina Sister Vic ene se yemfa wodasunku wi no yemfa ema wo na awude di hobio no ekọ ediama me wo fa se ne din ede Erica Aseda Ampaw adodo afra wo se maame ya wo Coventry UK e ho na wo na we free Master P wa wo maame
Angela Kusia Kunedu Amwako ado afa ne se sister Genesis JC NF schoolmate fu nyina kyerem se ne Nyankopɔn de afe baako de aka me wafa ase aguden de Erica aseda ampaw wafia ntinyame nkyira opi ne wawoda no wonye ne soronko enkwatete ne onyine kyerem na no pay yesra ediamo so happy glorious birthday reaching out to you Erica aseda ampaw aka Mami ya in Coventry UK from myself Master P mom I mean your mom Angela Kosia Kunedu Amwako aka sister Genesis JC your schoolmate and the entire family says they love you so much Erica aseda mame ya mention opinion awoda no nya ne sono kokram na wo de twato no ekodiama we happy belated birthday ekodiama Simeon Mafu de do afere se Diego na Osino na wo na we efri wo daddy Prince Aluta Krusty C4 and F is Wadosti Cynthia and F so boys in nyina echirem have a very fantastic birthday and happy belated birthday goes to you Mr. Simon Mafu adwabo man said Diego awo sino nyame nhyira opinu awoda no onye ne so kokwa tenten no nyini kire na no pan wabusua nyina esre ediamo Master P ne se yemfa awoda so ko we no yemfa maw na ne kwakura mo no firi mo fa se Makeso ya jumo DLFM 106.9 o se yemfa happy birthday nkoma Mr. Bernard Ofori Asante Mr. Bernard Ofori Asante father-in-law of the former majority leader Chei Mensa Bonsu na se bema no ananya sa aka ne o my Ghana masebe dwuma cha mehene no we aka ne masebe dwam dom kuma no we majority on dom kese ba no dini o mo fa se mete ne nka chepa hona bo se Chei Mensa Bonsu na mu kirem se ne na se papa bi Mr. Bernard Ofori Asante twidi ampanyanko pound afa ba kwa kana fie nyame nhira ne pino nya ne kese kwatete no nyiri kire na no pay yesre de ama no we ye father of Mrs. Irene Chei Mensa Sampahima ne papa no ne papa ene Mr. Bernard Ofori Asante make say ne hokafo ene former majority leader in parliament yam papa Honorable Mensa Chei Mensa Bonsu ne yire no ne papa ene na godai nti awuda we ne muso ano odene say homkum nti senior Mr. Bernard Ofori Asante awuda no nyame nhyira na onye okese kwatenten yesede mo yebesre birthday no eya monto nsanfre me ne DJ Hitman ne mo ni show timi meta akiri because we nim prapra akire wom enya birthday kuma sa mbetumi adi ne kukuam ti Hitman so tumi boa ne nyina ekoginam nti we free Abigail yisi no se yemfa awuda so nkuwe no yemfa emma Mr. Bernard Ofori Asante na ene wanya 82 years ne ho afa pa amfinhia pole de watwimi no ne yamede aka no nti yamenhia na woda no onye ne sonko nti Hitman yemfa ko akata mbo so nsene dwumadi awodo aka no ento aso Minia femme waso ene umreka kra na menka DLFM Plaza Hotels no Cynthia one trail se wo pe baby ye meetings and conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se ekomdo na wo pe baby ya obenya duane a emu de ne mu ohwam na pomudi wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogo mi na se mi pedua mu nyina ba yo from anum dia menhwe baby a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a man nyina to Mrs. Wontrini. A modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee. Weekend piano, live band music. Yeah, ahomikawum. Nebe shekiu amawani aje. Echegusa. Oh, DLFM Event Center. DLFM Plaza Hotels. Edai papa. Inipadem dear Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdrie dia. Ye bia punama. Afe ye wa 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wa busfia abetinem for a limited period. Afe sheshe DLFM Plaza Hotel. Echwa kwan ewo obotan so ene atechem ya ne nyina wo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwase. Ye ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ye wa frafra ha ubetumi afre yen ewo homa yiso 053045
020-8834 and 0207-979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Shofa Champions League 2026 Grand Finale number so Arsenal versus Paris Saint-Germain. Hajaki Afrofusi Domontuma Bebo Dia Power Sports Anon Saturday 30th May 2026 Empire Nature. Jete live commentary Demo Tini Demo si ebe free Hajaki Afrofusi restaurant. And so Ede Besumo Kaina Senso Setano giveaway packages to Tona Ewa Sansua and I predict a win and rep your jersey. We are Arsenal fan and we show Arsenal jersey Sansua and a Paris Saint-Germain also would bet me as PSG jersey. Hetano Hinyanene and Santo Tona Betoja Sansua and a Numa Hutu and so Betoja. Hazaki Afrofusion Restaurant Dano Ubetini Attitude and dining services Dansua and I'll take out orders both delivery bulk orders for parties, weddings, meetings and all event, family parks, delicious soups and stews. Henti kinda channels experience with Eta Mufwa. It is Shiaye, our Hayaki Afrofusion Restaurant, our Agoba, Wisconsin, Salasi Janshi Honoma, Nefa Champions League Embro, live commentary for reservations. Ubetumi a friend number 0303-981-245 and I say 0257-677-844. Sponsors Pill Rack Pharmacy, Ayaspa and Saloon, Home Rack, Wine Rack, Nabil's Boutique, Lazarus Drive Rental Services, Grey Court Apartment, and Abekanyahu on 30th of May 2026. And no mean that Saturday, yeah, the Champions League final Ebro Arsenal up against PSG. Why and a besher? Rep your jersey. We are Arsenal fan and Temna Bra. We are PSG fan and Temna Bra. Near for Amebodu. Our Hayaki Afrofusion Restaurant. A basu live. Our Agboba, Wisconsin. Salasi Junction. A solo foo. Ne solo fufui. Lancho prem prem. Fire starter. Kakadiama. Pole. Olabawo. Hey, Kwame, ade waka bomu ana iso awo no mo ha wanisa. Ti sese de wo mne banku a ehia wo aden. Akosua ebuo mpo. Isu amenumi anya kama. Pesu papa no ma chomebo. Isu na kasen. Anope dem de asema sio. Anope ya na na ma me nsuo bia na me nsuo kroje aye fe no Lumba nsupa. Nsuo no de e fa wo mni mu ase boko na ye so smooth. Kwame nsuo de wasa wo no mbi. Nsuo ne ye kama. Lumba nsupa. Mama kanhwe. Isu papa ni anya na na de ade sie mi na menya bi ato wo hemfa pebi ade akohye me fridge sa na Kwame said the akosu ye kano no le say my mebusu afọ de mama musu papa Lumba ensupa nsu aba ye dwaman so enye asenketo akra so say adofo mu nyina no an obi etu akoton dodo na na fie mu a ye no mu a chese bibia ademu come Aquala Production and Trading Limited and abomodi aboa no e de breye yo nsuo nie nsuo ale Lumba ensupa sane adofo no musu pebi etu a abra akosu ebo mama ne say opebi akoma ne nua beya o e chire hoyi ne sainti on be friend number C 0263983-801 and I said 054-078-5010 me pacho open Lumba ensupa ehu ensembia dia betini akoye website e wo www.lumbainsupa.com obenya ehu akade nyina e wo ho Lumba Insupa natural mineral water get a grip that's super brain FDA adi edwedie nkratwe atum. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ, Obia.
I'm shovel white. I'm a trophy, bro, I do feel I'm a miss of you. Me, she was here. 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 I'm a shovel. I'm a trophy, bro, I do feel heaven fire. I'm a trophy, bro, I do feel heaven fire. Me, she was here. 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 Heaven fire. Found up, nobody near that you. Found up, nobody near that you. Found up, what's so near that you? Near that you. What's so near that you? And to my baby, only can take my baby. My fancy ride. Now got to swap. In a town kind of out of my baby. My son, my now baby, I'm quiet. I say, I'm a TikTok. No shoot, cop. So, I know I jit, no jit, cop. Now, me can say, yeah, now, who change, now, I'm fair change, now, I'm more. Sell money 1 billion, crowd, no, the ones to be by no name, Nico. 50 people, now, me take one. Send them, send their put up. Send them, media, till I come and Tino, T2C, so. What's it, you move secretary, they produce, I'm in the mall. My whole room is some of the doctor. Tell me, need that, the call. If you make one so no, me for the room, you know, so you call me for so no, me. You're gonna want to ya see me Jimmy Dog. Baby, baby, what you give me oh, baby, me. I'm on this water, me. I saw me in the so they see crying. I buy your baby, you're done, I'm a best rame. I'm for me, can't I know face I know we pass ya go dim na mono jama him say we decoy onim say bika kai mun say we foka so by money and kwawari every poet toy man no man let decoy jama him say unkuwa ni oba beni beshe mewa hikeke Five minutes after 8 a.m. here, and it's still your breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia Charles got your for Sudan the Lumba. Oh, see diko. Atankwande papa bi. While I'm saying special good morning and come on, Ajwa papa bi. Ajwa to say. Ajwa AJ Ampoma. AK Ajwa Papa B. Special good morning and confirm. Join you live on Facebook, live on YouTube. I shall link now. I for Fufro being so into me. And I'm in one thing come on, give us speak up so make for the amount premature ejaculation. Emma, what is Sika your bound? What do you know about the compema? I said, the amount to enter. Just a web memo. Just a bema who carry full power. The chest of Bema Pa. Give us speak out so I make for the Amawa. Premature ejaculation, sexual weakness. What drew down? You give us speak up sauce. Yeah, they give us coke capsules and swab. Very, very effective for waist pain, stroke wet to walk. You know what drew you give us coke capsules. Give us about Mr. No support your immune system, dog.
Put your malaria, typhoid. I'd have joined this. Drugstore pharmaceutical shop will be a baby at friend Petty 0543 222 470 0543 222 470. Experience the ultimate in comfort and luxury. Are you looking for that place? I would die. Yes, I would do when hospitality be a kuyipa. I don't need you for Plaza Hotel. You for Plaza Hotel furniture hall. For your ma be a comfortable luxurious rooms for home. Conference room for all your conferences. Our gym or swimming pool. Restaurants pop be local and continental dishes. Now Sabeka be for Plaza Hotel. Look no further. Local fraud ya ebri. Ara fa dental. Petty 0543 45 8834 020 7979461. I'm gonna experience the perfect blend of luxury and comfort. I would you for Plaza Hotel, where luxury meets comfort. I'm so when you're not when you're sick, someone the aqua baby or home. And I cried about will be a Edisica. I GScratch.com. I cried out the drama song. So will be a Edisica. I want them GScratch.com. I'm in Cafu and Fama. When the Sikabe Brenaba, and people are winning over 100,000 and more. And to also this as a KB. And your mammy and son have been mounts who were to me at this as a KB. Very kind idea. When I saw better scratch card, maybe after what scratch their two mobile phones, so instantly after once when you see Cadia go but 12. Number 2 near a daily challenge, you know. The daily challenge, you know. If you scratch more than other players, you climb into the top 5. If you secure one more so much as you can. Number 3 near the game challenge. You pick your favorite card. If you wear the grave, if you secure one more so Sakabi. What the answer will call GScratch.com. Register now for Diagro. GScratch.com. Powered by La Palm Casino and approved by the Gaming Commission of Ghana. Terms and conditions applied. 18 years and above only. And I feel agree with you. Now the Nyasa Edia Toho. I say, no, TikTok. No shoot, cop. Say, no, wajit, no, jit, cop. No, me can say, now, who chanting, now, I'm afraid, chanting, I'm a more. Say, oh, man, 1 billion, cry, no, the ones that you buy, no, Nico. 50 people, no, me take one. Send me, send me a put up. Say, me, yes, and I come and Tino, Dimity, to see so. Was it a move, secretary call? The produce, I'm in the mall. My whole group is some of the doctor. Say, I may need that, the call. It me so no, me funny, me yes, me so no, me. Did you gonna want to ya damage me dog? Baby. What you give me oh, baby, me. I'm on this water me. I saw me there go, so best cry. I buy your video done, I'm a best me. I'm me got no mercy, I no face. I know, me pass ya go, me now mama no. Jamaican say big boy, only say big guy. Kaimum say big fool guy. So buy money and power. Everywhere to toy. Man no man let it go. Jamaican say unkuan yoba. Benny beshe, benny girls. Hey, me he get benny girls. Hey, benny beshe.
time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. General assassini, eya bodin ni mayen, moja na num shebi nyadi tu mayen. Ede mene wasoso, seye beye yatwaso, ninya twaso koto krade ni apesa ni kuminya. Ede yembe mude mayen asasi wono matuse. Four minutes after 8 a.m. Yenaraya assassin a bonding a my Moja na no muhwegu yenya de to hode ma yen. Adru me no me so se enso ye be bi atoaso. Nimdian traso enkotokra ne pesa kumikunya edi ye bra mudem. Wo man se be yo senye yo. E me no mienu ene be mo man atumi afa ne ntoma pa afra. Anabebra so ye de pense mu no ye de bro journey live on Facebook ba share link no na afoforo bi so entumi ehwe bi ene anopai wo fa atena se insuraba kwadwo samebi mehwe na fei mema wo fa akwaba kwadwo ma che fa mic na fei anopai enkoma wo honom no yendi enkomo no mo achi biem mejo se ba ko bra na bibia boko de ami adom anapai enkomo eda pono so no eye nsuo ho nsem eya dia e hadwe ne papa apa but enra so ye nuanom a e wo South Africa ababa bedru yes and wababa bedru a bibia ekoyie and the hon kobo no so no minim se beba kodwa na pen koma me pese ye die no brono bi won kran ha ye fro honum gbechile so what is akro no oh yeah mate and yeah brono a located our pon katamanso municipal assembly areas just a ho na pon ewo Greater Accra region ha what abet se bentama ne ashaman kwadwo ensuo sama kwakoya ade e ha dwene ye papa I know some major places wa Accra ha no ma wosu ensuo ho enkomo anase wosu ensuo ho but gbechile e ade a brodi be se e critical e ade e ha dwene ye papa ensuo sama ekoso e obechile no wo se ehwe ne ka ho asem nipa braba wo bɔ no wo hia nsuo na wo de du dada dwumadi a wo se wodie de obenom de obetumi anom lumba ensupa natural mineral water but de wo de eye dwumadi dada no de wo se wo hia nsuo kwadwo bɛkyerɛ ho nsuo nsɛm no ɛte sɛn menim sɛ wode w'ani ade akyerɛ yi papaapa ɛho nkɔmmɔ no te sɛn bra kɔbra me nase na yɛnkyɛn ne tefo anopa yi
ihe nyina ye nim say nipa a ye wa asase so ye nipa dua no oham chichemu adusia 60% ensuo di mu akotene ene ne boa e ye dwumedi ahodo ye di ye dada brabom ensuo edi mu akotene anya hwekra no oham chichemu adusia ye be 60% e ye ensuo ene boa nipa ya kan say fundamentals ya hyase ye bia ye bia no ye ntumi nyi ensuo emfemfere mu Inyuma bia wa Ghana ha no Obia no betumi ayi nsuo e de afiri mu and bra kobana with that water no anase nsuo no enipa ni nkwa wuji nkwa twede ya mponyankopon bo onipa e de maaye no ade ba ko etumi manya ahoden yakoba daadaa no nsuo ne ade edi mu tintiman yi pa entina se kom de obi mpo na otumi num nsuo a ya na sustain no for longer period se obewu sene se obi ebekine nsukom nsukom betumi akun e wo mara wadidi amen kora. It is so dangerous na your national security threat. In Sukom, a national security threat at the moment. And I say, your institutions be or may more or more take or more customers for granted. The move back power with Dickine, a Ghana Water Company Limited. Yeah. I saw show my gun in Suan Semso. Or more customers, or my man or more dear to pray. I dear Bakwa. Me Emma Tete and say, wouldn't say for now, Ghana Water Company Limited they are into bottled water production or main. DLFM. Way back 2018, and a Ghana Water, Eshas, yes, almost so your bottled water ni be. Institutional, or mandate, and it's almost a Ghana Ninian super and nom. And so now I saw Mother Bray and master Ebi, and Omodia production. Maton the name of Yifim, a tonton. Maybe some say your mandate no ana. Anidaso Wɔhɔ Obia. Your priorities no. Water Ghana water no. Wamo botaye ene atitre edisi o manu su anso man ye bia ye ne say. Omo nya nsuo nton ma Ghana fo. Omo ma nsuo miebre emre ya fiefi ma na so omo nya bottle water entonton ma adehye. Ebeto odwa say omo se ye kadeda ho. Entamo ye da kind of production no mo tonton no mo di bia tete ka no so. Wonim ene wo ko man Ghana me ahodo dodo na ye nya nsuo. Me baby amete sei. Otuma se junction amamole empotem ho ameme we. Area ben. Yes, amamole. Amamole, okay. Amamole Ganof municipality. Okwa ye ho no. Ensuo no ebia na watwemie no na aba 2 days. Ebi kura birthday. Yame wa adom na setumi gina so 3 days ne yankopon adu ho afofie pa. Ekwa je na watwemie no echi ansansuo na ba ema wanya bi. Enu ya enko ha ho na wunya. And ade ba kwan awre ho ne say. Openi ukọ me ahodo bia omode ne de anu ade ne pa endra me ankasa me ne DJ active ebo anan ekọ gbotire eni penifo kokasa ne bra kobna anu ade ne unim say over by 7 to 8 months ni ade she ogbotire ko bianum enya nsuo mfanya hwe be bosumi nsia. I am telling you ade konso die way back November December, January, February, March, April, May. Aye woman. According to Enron, come on, dear, say way back, I think it's almost say April, mo baby. And then so buy within the shortest period. I'm saying within the week, and buy 2-3 days and one on. Actually, din so maybe. Enti mo frɛ ko school. Ye bi sɛ kwan ban and mo fa so ko school. Ebinom pay information enya na ndo akyerɛ sɛ ebinom dia omo AC no bra kɔbɔ no mo so AC na omo de bucket si ase nsuo na bɛso na gumo no enu bi na ebinom de ye mu di dwade ebi mu di ye nnuane die because sikasɛm wontumi mfa sika nkɔtɔpia water emfa nnuale mfa bi nya aduane nya bibia wo sikasɛm yɛ sɛn ente ebinom di AC na eso nsuo na free I mean acidic content nsuo na eba no na ebi mu di dwade baby amofra betwa kwan awakɔpɛ nsuo ansa na wonom atumi adwaye akɔ school openi asefem and omo amalan kakra me ankasa ndo amede mani ko tua wisie ekɔhwɛ asase tam omo ayi de ma Ghana Water Company Limited egbo betire krodue no and omo supply nsuo ko other communities but betire ni Enquiries nkronkro ewo wo betire ni mpatam ni de omo nya bi nom akupu a me bɔ masuo me da sikachi me a me ye nsuo no minya bi nom
de oma wa asase ma wo si wo sesen wo so a emma utumi eyi adwuma no ono no nsuo na ye tete no no anya bi na ono ne te ho ene nsuo na manfo wo nkyɛnkyɛ mmea hodo ndi nsuo ba na se de wapoto no nchi so odi bo bi o ma na mfa mom gwatirefo akoyi wo do o mo se apepa ntomago o ma ntumi antafiri ni ene ye so sad Endra fa hotel manager penkomo ne yedi no pani ye beka ho asem mresi ko bi be se asa woti asubonten ho na wodi ntesuo hohoro wonsa Endra afa omo afa hotel manager penkomo ne medi endra kire se black obna amanfo e baggage house ana se hotel ho beda ho no be breba because of so semtin no masa machiko omo lusu customers they are running at loss. Yes, omo boka and tax are buying so gifru omo nya tax ketwa within 5 days omo ton so 1000 Ghana cedis. Within 5 days, within a week. Within 5 days, per nkomo near the just or tons to 1,000 Ghana cedis. And sana, well to me, they are 7 customers a bahono. No more better to Toby, we no be no season near ma. When you say hotels to be better, why your koya, and so Sansa sat near ma. Check out mobile. Besides, I want to say, so and one name, so baby boon is our way to that. A command of us says, you know. Yes, Eya sam fofra sam asema ye kan won se nto wa obeka se sabi ebia ne tietiem dodo se wunya nsuo fo bosome be ye nsia nson ekongwotwe ntem ekwafe wunya nsuo emfa anya hwe okura wotim. And for now pay information eba ne se nsuo a ebinim de ba ho beton no ba ko bo munim the source of nsuo kura eba enti no mu safety so no enye guarantee so nim baby nsuo no free ba kura chese baby mo ko fa nsuo no bi kura ba bia ne nsuo bi e tie baby a se bi e fi bi keke enye purify one ya so no so enti eno so betumi akofa emi nyarewa e de abakuro num e betumi ato ye nchem e de ma ade hye omgo botire enenye wo monkra a lot of places beble ne nsuo ho ansemi akoye kana tema ene miam yahodo pi wo nsuo e ma enye wo monko a ene yade akese ye ha yen enti aso man ne marketing kiti bi hono ma eye basic necessity enipa wo ye dan wo behia wa brabom yete ha ema galamsey abajo okon ya ntumi nyanko yete ha magana water omu kire mo mu fidie bi asese ne ade galamsey nti yete na hanya nipa ema ya niku sika akọ ho esene ye ne ankasa de bedi akọ enipadiem so sad se nipa ntumi nyanso mfa anya hwe bosome be ye nsia ne nso achi na afeso ayeto aba omu wa MC omu ma parliament Obia ntumi nka bi ma won be pem sam na yekese nkopon ya adoma omo se ye kina omo stage demonstration DLFM aye dede 6.9 because omo secure I mean omo necessary documentation bi awie whatever the case be na kina omo ye kire ade omo ye die ade akire mpanifo se ade enti ana kurodua ba akon nim potem kronkra bebe ho no mo no ekwa bosome nso ntem ni na omo nya nso mfa nya hwe and wenim gwetire kuro na nkasa no pani ensema wa wana dawson DLFM baby wa do round the way na asa Ghana no nka ho brako bana kwanya wo be fam ogwetire kurodua no pani wo be ho me hu awade yesene saada mesi me hu kwan ye fo kwan so ware se ye fa ye de fon ka sempa metumi aka se gwetire ekwan no one of the kwan ba ko ye fon pa ba ko okuruma no te se kuro na nka se mu no mo high street ni nyina brako bana wale nko a kan tumi nko bom pasa ne nsuo ni sam nso abaye kana te se omo ne de zabrabo no kra de asesabe e ho no mu ni pani bi ohwe omo so aso man ka so na mo fight for omo ho e die ntira and asat now omo so omo de kwa Ghana watase omo ba baye ho adwuma e bi kra ho no man nsuo na omo man kasa aba na omo buagu omo tank mu no ne nsuo na sa akọ back this are the concerns and omo raise nsuo na omo man kasa bu bi a polytank Ghana wata bie omo ankasa afele ne nsuo na ankasa asa akọ back omo krom ko bom penifo ama ne ya omo se omo de omo nim de nti aba ne sante omo ntimi nya ho hwe e kire din and one lady catch the prince say Ghana wata penifo catch omo se omo ankasa akro omo ye adwuma okro nya nsuo omo kro omo ye adwuma omo nya nsuo na mo openi we asema yeka ne se ni da so ni ho sa na mpese mo catch won there's no hope enye yie ye kra ye adwuma wa ha no kra nya nsuo ni bi na mo ati ase and they say no mama ye adwuma ho na pe sad I mean the most sad aspect of it is that bosum du nsuo a water bill ne ba and the mbese say water bill they say the automatic system no maya na
enya mita asem busum du a mo de bibra wo sa na watua menim se enyinam kane ya utility bills na ye use na atua na anya sa na mo nsuo ma na mutua bre na ne ya bill benya ye mi bisa wo ensuo na ema busum du nsuo a bill ne ba sa bill ne free hifa na eba because ensuo be na run through the pipes anti mo hwe hu e de sa bill ne ba no and estimated bills na mo de bre wo ti ba ko be na besere the rate at which any pap bre obetire na ndo ayekoye military service military service and ndo mo de cars ni bi tanker cars ni bi aba mo supply manfo nsu amanfo toto nsu no and mo kirem say wo mu an national fire service mfo do ba kono mo de ba ko bi abetwam mo beto am mo no mko mi ankaze mani ko tua wisi hu Ghana water ene o mo ka a wo mo de bottle water no supply yes you see mo manye nsuo mre ya fiem mo ye water bottle water production DLFM me se me mani ko tua wisi ehu Ghana Water Company Limited o mo ka e de o mo bottle water enam botire kurom etonton enya no ye ka se mo maye o openi enya no a sa adwuma ne ye nka mbetuma jama o ma mo ye nsu asem no mo manye mo de mo ma nsu ne ntanamra mo ma pipe ne mra ye fie mu ho they are into competition with other companies enti o mo call mandate no mo ja to na mo ye bottle water ne beton ma wo mo ne nsu ne mfa pipe no mfa duro ne mu mra ne de o mo twekire ye besere abai resetting no Ghana Water on nuru ho mesere Ghana mampani Ghana Water resetting ne nuru ho because won't mean na kurom na busum nson busum nsia busum num na wunya nsu anya hweda how do you want them to ombezi na survive kurom wo for ombezi na survive ankasa yesi amekese nyuma egu bra ko brado oya aduane ton kwa ho ontumi nye because ontumi nkotop ya water na won fa ho hwera aduane ho uwo fufu na uwo fufu a wo de be horo banche ho wo de bi be noa wo de bi be ka wo de bi be ya bibia de bi be ya nkwan enu abi na be ya bibia do oye hotel ni ma companies e wo ho no mo no ebegugu because sente charges o mo charges no mo increase ti nipa no so ntumi patronize bio e bo no be kosoro because ntumi nkotop ya water na bottle water fa me ya aduane na wo mye nkoton no bodada na mfa anye nipa no because wo so aboka ene emi pure water hwe ne bo sisi matum memia pi ho no matutum ene sa say ayi no park na bi 12 cities ne ade okuruma yes me ho me 12 cities o matum do fi so okotop ya water no de ayese adwuma ne wi a wo expect say aduane akoto no onton ne sanfa ma enya adwuma e ba ne sanso na ade se na ho no mo ho aye mobo nti ye besere enso hu sem ya ade ba ko a Ghana tetesem akoye nkudai ha o men ti Ghana mampani ogusu ye de obetumi aye Ghana Water resetting ne mamu mesere no se ho no se ne wura fia meka no e ho ne ade ba ko a e necessity ye ntumi ntwan ansa into for the nancy from na Ghana Water fo no ono mo ntena se dia pipe bi nyoma bi na asese ya mpanifo ntoma wo mo se your machines ni bi na asese ya mpanifo ntoma wo se nsuo ni misu na ni ho mo ma ye hu se yesi aga na nsuo na bi ni ho e betumi atwe adan ye ni ne ye hu de ye going forward be ko twa bura wo ba bi ni atwe bi ni de adan de ni a na o ma ye dan se nipa betena ho na musum bedu no obetua water bill nso no onya nsuo mfa anya hwe sei e mo free ko school pay information emi nya ne se bi mu kro mo ma ja school tifie because penny want to be ko top ya water ma onwale ko school da bia o onya enkra no betwa coat ti se odwale to ho na de chia ntumi nwale bio nti anadwe me ya dom na odwale a odo be ko school anopa enim do ba na be dwale ada ade chia no wato aso because ntumi top ya water na bottle water ba ko be 4 cities 3 cities ni dodo asa na betumi de gu bucket mu kra de adwade nti nkola ni twa coat esia amanfo mo gwetire se kura no se sisira aye no kra penny o hwa dodo no kra nse de nwale sa because udwale ai den ejari ho be ye den yes wo pede obenom wo sidi na wadware got a point na nanko so hine ka kire mprense got a point one day be Sunday anopa na edware akwa sorry openi wanya nsu anware nto Sunday DLFM wanya nsu anware nto Sunday ti wontumi ankwa sorry ade Ghana Water ade you see Ghana man peninya resetting yanka so onkotan nipa na momu no se binim na monyo madwuma ya na o mabra ohun na ye mom ba bia tena page ma hofra ma maye na o ma mani abre na koye sente sanso na mfidie bi na asaya is about time say ban lu places am mfidie no na emma de hye ne nsuo nom ye ntumi ntena o ma anyim emensu kom mekuyen sese no enwuma ni ho ema ye bre dada ne ma ketenkete so mani pass tena ma ye den no so abaye asema ma ye abaye kana ye betena Ghana ma sie nsuo ya kra nsuo afre mo no ne aba na sese ye nkra nsuo mra Ghana nsuo atwa ye ho ahye okura yim ya patronize galamsey dan yenkwa ya de gura topre ya tia na konya akon mokotum fidie
wini ba kodum no adenti omo se fia ba mu no mo so no so enye ye bi o de besere Ghana waterfall say gbetre case no omo issue statement ne yehu ne say eyemfidie ne bi na asese na amantumi nya adwuma na omo hu say eba ne saa de a na ye hwan ase de say otomfidie ne kɔ because say adwuma mo ye na munya sika firi ma na munya hwe gbetre fo no mutua bibi say da bi say omo say problem ne ye is about say water bills na muntua na mpanifo atwa omo say there be no even as at na okra na omo nsuo ma na krase no mbeje be na mo se musuo mo ne nsuo ne ba na da kro mo ba na se ombeje omo sika opani mo se de no mo ba ye na wanya sika no mo atwam na mo kɔ sesi ne nsuo ne man so a mo san so gisika intermediate mesere wo no it's about time say be bedwune nipa nkwa ho ye ntumi ntena ho e ma nipa mfa nsu kom ntena Ghana aduane ne mu kura ne unye otobi kura eden nsuo mbetumi anom abo mafuru man so a aye nsempi nti e besere a school for we gbotire ehuna mane nkwala nketenketen ebi maje school titifie enam nsuo asemti right nyuma egu enya wo nko a de la I mean numerous places na Ghana ha na mo face similar problems we are. Hello, yeah, buy a home audience and Sabeka Stalimate, Ura Stalimate, Yakasama for the Ghana water, and then Koma production in the deal was Ghana water, Guswa, what to turn your massage you, a beba, whichly. To turn your man for how long no better to turn a man every Koma would you know, but your bomb audience and Sabecano almost 6-7 months, no, they were better to a year. Back of me, so how on a bar, and you crano, and cow dear 2-3 weeks, and I was swimming part. Bosume polo be nsia e konson e de oho pa na wo no muntumi nka nkyere ade hye ne okuru no monka ha akoro ne kyere wo se mfidie na ase mo hu ne se mfidie na e de pompi nsuo no asen nti ye twen se abade bi baban fa ma ye ne hu ne se bi aban ase de yes wo ye se sika ne ko government ana meboa Ghana water sika ne kwan ban wo nti na bia na mfidie na ase na aban fa ma ye ne hu ne se nya mo amu ye adwuma na maye ba asat na wo nkyere papa bia nko ma ade hye no nti mo nim ni pakura 4 firi ne ho omo so ma de omo hia ne nsuo me de mesre me de manusi no yentumi ntena ha e ma kwom ne yen adwuma sam me ye den ma yen na ekwam so nsukwam so magye mo so yentumi sese no menim kwam fa so musi ne ma ogotire for now menim kwam fa so musi o montare because e say pure water and bottle water no mo de ye washing ye bibia bi omo sanum nsu bone enche sempenifu ankɔ ankoboa bedu baabi ne nyade betu atese no because nsu a mo de ba o manfo totobi no penin yenim ba bi nsuo ni firi right and two yenda Ghana mampeni ase e wendrada anamompa wotu ye ene aso ehwe o manya ho ba monsem so ekofa Ghana ade hye a won mo South Africa no e fa edi kanya ba enipa polopola ha miensa eye 300 odom bae no eye ade a memani age ho aban ade pa wo hwe nipa ni bi more to come me de we bi kura kata we bi gugu my we ni so kura na me wo fa ase ma kese bitumi ankɔ cheke ye me de bi gugu so na ye kama and wo hwe enipa ni bi achi emma pa wo maka wo mpre na se de bi machi abia openi anu waden enti abaya ya de omoso mboboro be 800 enti phase 1 na aba no na ban ade a niji ho ne se wo sama wo mo TNT wo sika wo de be ko mbefo ka akɔ bebi o firi baaye wo be san sama wo no psychologists because trauma wo fam na no waden ban ba doctors no maboa wo mo aboa wo mapo mu den sense me no achi no aban so esan so ama mo kakra won be hye asan dandan wo ho ska akra se monje mabai ebia na mo bibia asɛ nti munyi wei emfa na mo ho dwadie nkakra aban so asan hye bo se obetan aboa se be ya ade hye mo kaka adwa mu no anya hwe kwa na adwuma pam ni ade na ba na betumi assist wo mo na mo betumi anya adwuma so ayeden aye nti for that matter ye mo aban ba so Ghana aban na mo a watu ni ade a eso ani nti ye de na se bo adwene Ghana ade hye ho na mum ade ba ko aka ne se sade na mo anya de a ebesan asibio Bako bana de ntia Ghana for two kwan South Africa nya omayanka Ghana ni kopa adwuma bia ho aye ede na West South Africa etire nsem ko a be ma ko anyina ko botire endi Ghana ha no enka ketua ne yanka Ghana nko onsini store ha motire wa ya anwono no ede ntina Ghana ni free akwa South Africa ko botire ede especially na wotire bo man de Ghana ni e free akwa botire wa South Africa na nko tumi mo no kuruma eye adwuma sam enis aketua na enye no na de problem ne ba so it's about time say abe ya ade aboa no do maba no on trust de aka na beba na mum omunye ne ma yemaye ya system no Ghana adwuma sem aketua enye 2 wo ya aketua nto nchen so a problem ma kono se adwuma sem eye den yenya adwuma nya wo manim nti to tere mpanifo betumi afane solution to sane ma ne de bra kobra nya nwanwa se wo ma ba bi besan akobio because on say enipa na come de nkoto de won tena sesa nti e besere and South African mpanifo aye statement say Ghana fo a
300 ne ndo mo buy ni mo mo pepes ya papa no e ye 10 to 290 ni nyina fa kuntuna ase ne koye. That is the information mo dey abetu dwa enipa na aba no 290 omo enyina pepes ne nya papa omo nyina fa kuntuna ase fa kadam na mo koye won only 10 pe e na mo krata asem di mu nti e besre abanye na fam de na mo toto ne mo ma new marketing kiti bi hono mo a enya accessible ma Ghana for se be ya konto bebre no omo be gya tu nye ba bia sa ne tu kwan ko kaye na nka mo US ko na Donald Trump de mo ba kra nka hadwen na South Africa de ani sei ne ya papa mo achi bomon papa mo no so de emu oya and then ya besre Ghana mebunu no empenisi wade anyina ho kwan ya de anyina na efata yen ya besre sometimes akonto bi wo so mo so reconsider kakra akonto bi ho mo reconsider kakra hadwen nye ba bia ne yeko sometimes baby one out to kwan akwa wan kasa na wokɔ no so gyina safety ho kakra because we all know say South Africa nya ne sa xenophobia ne sha ase abba papa sum ne ade ekoda enti ebesere and Ghana fo enya hyehyɛ bi say ɔma no going forward no say yebekɔ no babo ye de a ɔmo so ade hye wa ha no mo no yeso yemfa ye ho adwen e too much obro no dɔso opani bro no dɔso Ghana fo na hwe ɔmo na too much yentumi ntena se de bia ne ahwe yen na ye de se Ghana fo na kɔhwe South Africa fo anka ya chichi Ghana fo nya gugu prison wo kuruma miminim de nka Ghana fo mpani fo beye kɔma chi nyina gum ye ne kɔhwe wo bi wa ha sɛ ɔmo abagye adwuma nti ye bo wo manka sɛ me Ghana fo ne da fiase but mo abore ye kwa South Africa ni be na ba na che ne sɛ wabo Ghana ni ana wabo obi a waba ho enti ebesere edu ba bi a mla no so mwa ye nso kaka kodo ma men kwa o ma no so sisi ana femini the communications manager for Ghana Water Ora Stanley Mate ye no ending komo Ora Mate good morning. Hey, good morning, brother. Na anope wa pomo to say. Yes, I don't know from here. Ye de nyame ase papa pa. Wa Orama ta samo ni fie Ghana fo a ewo bechele e di nkomo they are crying they are weeping over insuo ho nsem. Esan say wose be bosome be nso ne nsia ne no wonya ho nsuo. Emfa ndi dwuma e wose wodidi. E ho nkomo ne te say. Yo, me da se o ma misa kunye. Say million more mote bechele yenso yen staff na no ke kan ye a lot of yen staff almost mote sa on na no ke kan nti yen na ye nwa no bisofo na no ko mote on say yen na yen say there's a challenge kaka our system research that so kaka na eba no say yitini na so bia so. So formally, before, about 2-3 months ago, most areas were getting water like 4 or 5 days in a week. Literally, for instance, someone almost 24/7. So Baba says, so no, you better kakana Obia Enyebi. So now most areas are getting like 2 or 3 days in a week, and we've had serious complaints from literally. So some areas are not getting at all. Some areas are getting, but at low pressure. Some areas are also getting by reduced number of days. And we yentina also say na complaints na ba na yetina hormone yenyefe. There's a lot of work being done, and we've identified the challenges within the Betulu area. So we are working seriously at that. Okay. So we do confess krapona almost the last week and the last 2 weeks now. It's a pumping so equal side area. Now the main challenge about the pipeline now is survey area no. If it's known ana eba. Now a old pipeline a be more than 60 years. So what we realized is say your pumping is so now just about you lose about 70% of the water that is being pumped from Bong Bedu side area na a asa. And we've done a lot of work to identify what the challenges are. And we realized that there's a lot of perforations on the line. If you move the year move for if you have no more around that area, no more they perforated the pipeline and this zone water gardens. If you move more a pipeline na rusty and a pie and a egu. But because now we my bread and then it was difficult to identify. But we've been able to identify all those areas. We are marketing about 2-3 weeks ago. Managing director Echo Line, so you started work on identify areas leakages. No, na your workshop war Tema Shaman 18 moldy pipelines, stool pipelines.
Inti your managing director and management and Maho Quine say Yentini and moldy pipelines. Yempan the weaker portions, no, our pipeline is Inti that work is being done. I'm sure say a lot of people saw it in the media. That work is being done, and the fabrication of the pipelines now we'll take them to site, and then have them replaced. The weaker portions will replace. Maintain and safeguarded the integrity of the transmission line from Bon to Tema. So a lot of work is being done. My best it is not like we don't care. No, that is not it at all. We are doing a lot of work. One, in the interim, to ensure say they get water maybe once or twice in a week. And then the medium-term solution is also to replace the weaker portions of the transmission line, so that more water can come through that line into Omo area. Into Munya, you should say a lot of work is being done. It will take a bit of time, maybe 2-3 months. But after 2-3 months, when we are done with all that now, then we will be able to meet a fine, because there are a lot of appropriations on the line. Into 1 day and 2 days and now. But we are hoping say we'll be able to finish when we get on site with all the pipelines now you're fabricating. Now within a very short time, it's me area, and we'll keep them updated like we did the last time. We kept them in the know, say this is what management is doing, and then what we have to do in the short term and then in the medium term. Now it means solve all problems. Let me be also a trick. Okay, so ora Stanley, so womunya rehwemu say be bosom miensantemo de omobenya nsuo yi pa. Yes. I assume the yedemomo pa. Right. If nothing is going on now, I won't say it. But we all saw it on TV when we took when management went through the bushes to look at the perforations on the pipeline, and they call them 18. So they who pipes now are more fabricated. They were even in the process of fabricating more. So that is what is being done. And so after time I call now they have finished with the first part of the fabrications. The first partner is to fabricate the steel pipelines. The Vienna affair was say to me a coating on your sandblasting. Because in so never film until I was say to me a coating near sandblasting. Now in me and Rasta in 10. So I said to me it's standing the test of time. And until the sandblasting is what is being done now. The moment the sandblasting is done, we'll move the pipelines to site, and then we'll start changing the weaker portions now every time. So a lot is being done. People living within Bixley should rest assured that within the near future we'll solve this problem. Now I find. Right. All right, Martina. The money as well for the patients that they've had. They should continue having that patience whilst we work assiduously to ensure say we also apologize for the inconvenience caused. But the thing is if we don't repair the pipelines now, then they still won't get the water. We'll pump the water, but the water will go waste. So I said. So let's exercise patience whilst we do what we have to do to get the water that they desire. Okay. So around a quick one before I more customers are do they still receive bills from you? Or water bills from you? Yes, we have a social contract with them. We are supposed to give them a certain service and then we bill them for it. Now the service so when your service within a 1 billion cycle, you still will have to receive your bill. You receive the bill now, indicating if you have arrears on the bill now, it will be indicated. And then if you don't have arrears, and so cry within the month as well, it will indicate that consumption is zero. So but they have to receive the bill and to know say they still are customers and we are doing everything possible to give them the services. But we won't bill you for any water that you haven't consumed. Since so no buyer below. Sometimes amount for food say so within a certain period, and now be 1 week, be 2 weeks, so you shouldn't get a bill. No, it's a billing cycle of 30 days. Within that 30 days,
In Subia, after Mubiano, your meter will record it. Or meter will record the another below. So meter will record is 0. Will bill you, but it will be 0. So meter will record 1, 2, 3, 4, 5 cubic meters now. Will bill you for 1 or 2 or 3 cubic meters. But your bill will have to come every day. Every month. We could pay the contractor we have with the young customers now. Okay. Matthias, So ABA within the billing cycle now onion so na obi na ba na indicate say current consumption a certain figure now. You can go to a district office and then express your displeasure. Now, if you lodge your complaint now, we'll do the investigations now and then rectify it. But there's nowhere your meter will record any figure in so informal. Okay. So your billing and customers now, according to their consumption, according to the readings on the meter. Into both in a meter reading 1, 2, and it's also consume so 1 liter and 2 liters and 2, 3, 4, 5 cubic meters and then the measurement will be taken and you'll be billed for it. Okay. Right. Let's also take note, say, and then this is what creates a problem sometimes. Because we need so and then not bill a bar or see my so and then I didn't see my bill to mean Tiaka. But the pecuniary fee say we need so and ra and in right. Such as said, your bill is reflective of your consumption in the past. Your sister no and a prepaid, a postpaid. Into one only sana your bills number. It is what we saw last month, not better, but now this month in years so I didn't see a billion. It is wrong. Okay. Matthias, you are being billed for water that you have consumed already, not in the current, not in the future. Okay. Such a mechanism. Matthias here. Okay. So that is the situation. Yo. Ora Stanley Martin up here that's so near din komo with DLFM 106.9. Your best recept basically situation or more family in the train you know me so when you ensure na bibia nyaka. So won't sit aloof without doing anything. We are doing a lot of work to ensure say and it is not just about that area. There are more areas within Accra, there are challenges. But we are not sitting aloof. We are doing everything possible to ensure that the situation is solved and water gets to the people. In so such as your friend Diago, I mean, you can't deprive people of water. Now, why can you deprive people of water? You can't do that. I didn't think you're afraid of Ghana Water Company. You saw a hard one. Yes, you have a microphone. No. I mean, it doesn't make sense. No crap. Yeah, I mean, it's a worry to us when people are not getting water. And like I said, no, even those of us working with Ghana Water, we also live within the community. So we are faced with the same challenge. You know, I say, I get water, maybe I'm a team, I get water once in a week. That 1 week, it goes into another week. And it's happening same in my managing director's home. So we live within the communities and we're also facing the same challenge. It is not like we are cool. We don't care about the others. No, it doesn't work like that. Right. We will never do that. So people must appreciate the fact that it is our job and we are doing everything possible to ensure that we are a akuye. Right. We are working. Okay. Right. Ora Stanley Matt here, Director for Public Relations, Ghana Water Company Limited. Ana, you know, Edin Kumonante. Adesha Mobile was your buso or to Tonyama. Mama Bebo Sumiansa, Musuno, Ebe Flusa. Koyo. Yeah. Wakasa Ora Stanley Matt Akasa. My tenants are now working and no credit woman say. Almost in Fidina, more pipelines and how to be identify problems and they are working to fix it. And Mamma Munya and Mamma Munya says, Cassam so Mamma Bayano, as one taste or her non wired thing. It was black of non wedding, dear Bessere. Because we knew Susa for that couple of months. There 6 months, we knew soon penny and wedding because we can very sorted to pure water, bottle water. When him Ghana Sikas, Majuma at the end of the month in Zena. Now do Sika Benya de better bottle water and walk with you go back at maybe the same Alberto Besson daddy. Now the bay, the name and Colans will be. I'm not at all about you. And it's a bonus of a happy. Oh, more when you near the no back with as well. We are on tour. A hagging, said they were canon or how an abba into a mountain one a mountain team. Then what they shall move with him so Hana wedding. You said they make an ammonia word.
na ka me question ba ko ne de we me fante se ye be san na di nkomo nti we nti we tire for no o ni masem ko se na wasoma o mo se mo pipelines na bi asese o mo se be ye mfinhie be ye duosin aye nkokora na merewa nti aje o mo se san lines no e de mamo na e be bo nti I think say e yen se ono so abeyi ano e hunya pa bo ade hye ne bre chama me kofa ho me wura ho and we dey be sada akọ wate we tire kwan no ene me amekwan ya me fa so yi sa amomole kwan amomole kwan say highways nkwan na hefa kwan no masa me say your friend say ade hye o mo kure friend say kura kofi kwa benya kwan fom ba ko bi enu Ghana esene sa kwan kwa benya me say main road na wudu atomic down e de kwa benya kwesi wa kwesi friend say kura poku asa no ba kwa bena e kwan fom bi anse no kuruma mate menim de yakoso kuruma eye akra yin na rose no eye akra si wo nkran ye we o me wura ho basa be za do pa we bo kwa bena me wura nkran ye wo no ye be tire gwetire de ne o ware achi o ware pa se mwetia e no mo dato pa so ware o mo to ware wo mwetia pa ne to ware gwetire kwan ni anu weden Kofi Bra mo kakra gwetire nsuo ho sensem na fe no ye ma kola sene mbram na nkomo wo ho ne yendi ba mi ti Kofi Hitman me no enya me wanwa na the war kan like nkomodidi enu na ekozo nyana mimiti because enye bechele nko Hitman na my studio wo asofa abodwese na could you believe say niana insiraba kan say esinsuo no na yede ye niama te say yede twitwi niama mu esan kotopiota ede be san frum ede siniama nyina no na yede esinsuo no na ye say adwuma no studio ho no eye clean ups wo studio ho no because insuo nye de emma and everyone be owa about say bia no aware of this say insuo ho nsem very difficult about say and it's not easy so when inside it's not easy so benya insuo say bia normal o fa bucket de akubu nsuo bra obebre no e wo man na nsuo ne ba even Amasaman 3 junction they are facing the same problem obi frame one no ka kire me say nsuo ne ma for this week na nsuo mai e wo Amasaman 3 junction entino enya ade a ase eye ba bi fa akonkon a entino ye be sere omo make sure say omo mo mani nye den enko ho cause abra ye tu ya water be onkon ade untimi be belen ye kan say monthly na nsuo ne ma twice in a month bi na yentua bill you understand nti ye besere no omo ho nye ha na bechele for so nya nsuo because bechele pan de one ekwanye mozozo amunya nsuo very sad ekwanye the last time Israba ye news bi wa say car back nsuo toy na car back ko kem car kwan no so even kwabenya yi ameni Israba akokra mpo car potos mu nti say if you are living at a place you find it difficult to get to where you are going to. Now, in so adibe dwale dibe ubenum bisu ni aye nyama no so. And also ye difficult. There's a Ghana yet aye den. Because we can't live in a country like obibe breast and the whole life. Nyama nketinketi a ebema life are so easy and simple no. We are suffering to get it. Oko kan obi ma on kan. Obi ye kan ye ke obi be tena ba bi twa da pass but so it's real life. And it's very sad. Insuo Hitman hwe bubu asi sometimes na mti bubu asi na insuo ma Hitman pure tabag baako de bia pure tabag baako enye ska ketua sisi a pure tabag baako na 15 cedis omo say Israel ne deben fight ntino ama raba ho bo aye den nti omo person je say raba nyino mo kra e de bakurum ha yasam Kofi me da say kwado brother me de your friend is saying gwetire nsuo ya asem yi wonu me say last week Sunday abofra ketwa ba ya ketwa afi no wenya 6 years anopa ne mam ya mu kobu ebura wo bi fie nti okwa kobu nsuo no de akwadware akwasa na akro na kotum wawu I am telling you just Sunday ya abofra na wu kobu nsuo adware akwasa de okoto ebule no mu wawu sinsanso ade ba na bi ni o sinsanso ade ba ni nti nya sese bi ye tan wo bi ohaw na e ba no nokura ne sese ade no aya na wuni hobia ye ka wo hu se de tie betoa ebehumi mi fie wura yo politank boss be de wo ho nti se nsuo no manfa amaye a oto bi wa bonten gum na no na problem ne yese ba bi efiri ba ne yenim so so no nti e bia na ekine bi na entwam what yas ye rushes bi na kopiem na ya de ha dwen benya ne sa pa de anka because
ebi nya dodo na so na wasa polytank ni bi because nya obia na wo se esiko betumi ato omo mu ni bi no so ne so omo anya nso ni bi anto mbe den eno ni asem no Bernardo Perez live on Facebook and also Hitman. I share the same sentiments. For the past 2 to 3 years, no water at Washama, New York, and we're really suffering, and it has made life miserable in the vicinity. Comfort Marty message or the Abana pay basically issue there, and a very, very serious part. There's no water, and their roads are very, very poor. 059340 6565 0534 050 199 and upon come here the insurance some teacher basically also what doing and they say 059340 6565. Good morning. Maybe I church you for radio near first saying. If I saw my mama called Mammy to your mama. It's that New York, I have a New York, and yes, now, Papa, the castle was so past 1 month, now the soon where the Gibula is there. Now, the perfect nothing for the whole 6 months to 7 months. No, yes, you know about the Gibula, or one can do anything. So, why did you not buy your car? And on the other, I buy your car. If you wish, I buy my fourth one of you, so being to catch your mom and only I am. So you are mom, and I won't make you man. And I just that right, Matime, that's a papa. Good morning. Good morning, Brother. Bachelor Frosting. Midiane Tommy, a good young command and Tommy Ubreni, young quay. Oh, the better must say, Danny Benino. What can you how at the Maye? Now, say radio stations now can yes, the GDS and Catimam for the donor and Yabon. Now, I am more ya. San normal way, of course, we need because say, leave that belly faces that problem way. Yenya, ya did 2 minimum no. Yenya, ya best face, Yani, I think I only defend you. I made the Debian, I make can say, majority no, any bomb who so almost started defend you. San normal way, GDS says. So better. Tommy Yango and Cowan so one pay. Good morning. Good morning. Patrick Frosting. Patrick Felix Bell. I inquire you look trouble. Felix Mammy to one pay. You miss someone who pay near to my family. It's just someone who can be a year. 6 months in me. And for 4 years, you know. Hey, I was done her. Oh, my, I had 6 and 9 years. Hey, you ever say not 6 months in it. Can't I have 2 ball bed 10 and not say 100 in pool? Say, pipe not say, not say the senior 6 months in me, 8 years, yes. And then, Tina, young 2 ball hole, I'm a woman. The 2 ball, Sanka, Sasa, you know, to better. Now, opening this, I say. Omunya butre 6 months in Obia Yanshu and find that who's on your butre. Now, open this in the area out here 1 week be our Yanshu. Not only 1 week, Unya. The Omudia 6 months in me, Oman Yanshu, who's Omunya butre. Yeah, and you have buying the say. And yes, the pipe in the year. And you go to ball, I was areas, no. Say, go to ball. Right, me that say. Good morning. Morning. Me Patrick Frosting. The phone now me nothing. Casa free. Okay. You see, Papa na we plan na o kasa no. E do election time no money na mo yeso no mo kasa ya we to one. How? Ya ba ka hu e no mo dis na akonya no so nti do ta ya we to a. Bye-bye. You, Mate, me that's a papa. Good morning. Good morning. Me Patrick Frosting. Prophet and Satan can be called to Eliat and Tackle. Yeah, me talk catch it. You saw. In Sudan, Yenabi. Now, I get how we are yet cap, I know, na popular and no 3 days to Bella a pile, not my table where you. Now, your friend, the Hebrew, no, for the Baba could all that Papa Sana, no one you love it. And you come and see,
offering in the bushman or young but in the upper tribune. It's a man Cassian where a wabble MC or the Smith and the back. Baby, I'm fashion or quite cooking to run queen. Run for what's cooking. I'm an university. Also, Koreans have reason now. I got to come pike. It's how we are home and before Tampa. And I can say, never be a one young member. You. Mate, Prophet answer to Yadase. Ye chia aguna swadu fujina. Good morning. Good morning, Hitman. Provi ma minti one pay quick one. Hitman. It's the same way I'm on the other day. I am with the papa. From Katamanso, we Doinya, Dodoa, from Katamanso, so netiso. Ye blue stone papa. Hitman. The una maintain one who say Obi su politank and you say oh 5 when you feel you told you politank no want 200 cities 1.5 the obeto now kita family of 9 Hitman now what you can do better and you break papa abano omo na munka bi mai pa Hitman oning aminge di one Nyankopon enka wonso ho anope. Good morning. Yeah, good morning, sir. Me ba cho offer your tesi ubreni yankwai. Yo, we dey which for Damase. But Damase pa ma offer sibito. Ya metako. Su hu ye ding ankasanka. Na so be gina radio so say won hwe animo bosoma biesa. Then we nya so for more bra. Ta no bosoma biesa na. Let us say be ne ko South Africa. Yeah, ne ko so South Africa. And yes South Africa nko. Not Africa fully nyina ya sade nya premium prayer. North Africans, woman chili petun to this time crowd area. Jina South Africa for you now, in South Africa for. Na say yansu ye jina so. Na ye bibi who say no aye nyao. And you say de bia ye bi do say ye de manyame. Na wo ye atanta de kire. Ni mama say. To ye so ye that's papa. Good morning. Hitman. What's the? Obo very madi. Mama about so that you ma pa obo. Hitman me ka se fo do bro ni jansen. You. Mama na blacha. Ah do bro ni jansen. Mama mo na baso. Ene na na se. Enam mama do bro ni enti no. Oto o giant ye be mama yen. Ama nwa ye di twayonum. Ye wo do bro ni jansen. Yeah. Unkwa na we. Hitman. Ode ayo ya na me come aso so. Yeah. What say? You see the past 300 na you do mo free South Africa buy no. The past 10 pe I don't people say dey. The past 10 people say no. You do mo ka na to store. You di mo tu mo ba Ghana. Say I do any past 10 na on people here no. Say mo ba Ghana dia. And the South Africa for so more Ghana o mo bi pa no. Actually be yes I'm on me day. I almost ya mo kobi. Nenya 1-1. And say papa na o friend fi no. Me so I can say omo mi o pipe no so na ye dey ba. Yen tell go see 3 months. Any yemu. Ya menka ho. Nyankopon enka won so wasti. Let's do a very final call and if I no pay yeah wrap it up. Good morning. Patrick Frost say. Say taxi driver what home to say ma mint you. Pacho so semino na mi disaster omo ye adwuma company ho no se boso so abanti omka ana nsuo so ni omo de ba yes utia na de na omo mfa so no omo nye omo adwuma ni yi na ebedu mi bi yese wonyi mu nyama ni bi nso amna abuagu keke so no mfa mle yi free mo so mo dwuma kwatia boso bia nti na ekoso a enema no entimi na kwanu na yin nsu eno nipa be bresa aswa gallons ukọ ho bi ka butu gallons bi ka butu no ye bi nsu me ni abonti a ya be ho de ekoso Ghana no kan fam nansi fam na ye gina wo mo su gina ye na Ghana timi afa ni tuma pesa etu amedamasi yo mate me da say producer say yemfa we na yes also comfort mate imagine Martin Hitman. Mami ti wa no pay. Pastor wa dia do. Me da say producer. Mami ti o. No pay betile ya say me ayeke. Betile bi ma tuna ho pen. Na ho artiste na ne eye den ankasa. Eni ntio omo akwan
Omo bete nsi omba say ma omo bi obeba no. No omo ebie so ni be 3 days. Omo ya no omo de water bill laba. Say yensia. And omo road school ye very poor. Nti ye same penny for. Betule for omo hu omo mobo no omo siesie. Omo akwan ni omo nsio asem no omo nya mom. Convertment here that's papa people say yen to me fa calls ni bi ma ha and ye the phone segment no ye the basic kwado ebraso was here kona fe no enkomo fofre wo hono yen tin komo no mfiri wona dwuma de fofre ban so ento so kwado so Ghana fo akasa nti ye besre Ghana Water Company penny of omo another source of kwan befa so menya nsuo ohu mmemmọ ekwan foforo be gomuntumi nka se omo tena aboso memiensa na chi ansa eno no saa period na kwan be no befa so ombebo omo bra and then ye besre Ghana nsuo etogu kwai enti yentumi nya ho hwe weja dami umakobio afa manfo honom ebua to agu ebuso ekokwa ebiso nya nsuo no enti yentumi nya ye sologis bia nsuo no totototo saa no ebetumi asto obi adan na nda bibi okruma ano so yenkomo foforo openi ano wadin o nsuo hwiegu yiri fa nipa yenya nsuo no ano wadin ndi besle do baby a engineers ni school a penifo ya kwana mono ne ade ukokohwe obi pa ne biography openi kohwe obi profile pa ne CV pa ko school wa ha mi ye nsuo togu yetumi fa bi nya hwe titikuru ma asa de besle wo no omunya hu bibi because ekom ya pa ne nsukom no esene ne nyina besle and then ya besra ban so de medical ka penisi ya de ye wona se de bia de ye wona wanka ho a ye be koso de aye ye nya ofa ye medi esa batam se e bura Ghana ni tukwa ko bebe ye bono no mo men hya se murubi e beboa okruba e beboa e ye bado isa ye murubi because Ghana entities akese wa nyina ya South Africa for dia including Anglo Ashanti ni companies akese a sikasem emu yedu ko Shoprite ne amimo akese omodia DSTV nya omodia omubuwe yentumi ntua ene MTN untumi ntoba na untumi nya hwe omo ho atom jisika simple ne motumi ahwe yensa wahunu se de ne omote no kenso mo hwe yen omo anya ade timi de besere se me ka me se Ghana fo na hwe wo manka yempeni fo chichi Ghana fo na gu afiase na nko mo ye gya omoko sabatam se omo boya mo me mo ma ye kwane mu bi so ye bo mo a omo kro mo boya omo hunu se ye nkofo wo omo behwe ndi omo begai Nigeria fo no kohwe omo shouted down South Africa fo nyoma wo ho ba Ghana ha peni na agene hye ti ebeku aye na chi asema ye ne yabanse wo de wo ye no nyame nhira no na ye mpa ebo ne sei omo maka ne so fo mo Ghana fo no so nya kwantu bia ne yetu ni maka se metu kwan akwa South Africa ko yitira nka metena ha se metu kwan aduadua bush se me kwa South Africa ko yitire obubu mo mimi manyankofo be madamfo ba ko ye fo ne ko bi bra ko bra me so ko tena South Africa twice ladies oba ye man ye ne ko pay scam od ton fools e wo ye fa ni sei ye fa ni sei TikTok lane e wo secret na me ka chewo o ko tena South Africa almost 10 years oba ye ne man lo od ton fools e wo TikTok lane e ya secret ya wo hu no ntino nyo man bia ne tu kwan ko u tu kwan na hwe na moawa me ka me sese mo ko Canada ena bia US ana say man bia e ho wodin ye bo wo no mba ye kran kan ha me ese otu kwan kwa South Africa akobra akọ wonjotwede na ba okoyitire na oba na yasanhwo sese ndimi de se kwantru hunu sa na ye be ya mo ntena he ya na mpeni formal system ni munya fan aketua nye na mo ntena na nyina ye mo man no yo kwadwo me da se papa Kofi Brema kwekwan na fi no ye ntin koma wo ho mfiri ho Hitman shira de M7 ni nyina ya adwene ye pe ko South Africa de oye le nko South Africa ze me ko bobra wa South Africa oh how nah it doesn't no copy for greener pastures no greener pastures ye nko pe wa South Africa ni Dubai Debi no Dubai say ye chele ye nkonko ji ye ni ye kwaji ye ni ye nko se ye kwa ko pe adwuma ye gidigidi ko emo betu kwan ko Europe na ko bobra wo Europe yes sana meka Hitman ye kwe na ye di midi nchi akese pa be kwama ye tiefo nyina mutie na Hitman paradise bi wo wiase sese enra fufu bi amekodi pa 300 cedis mini room afada Hitman mon kwa na mudi yanka ho asem nkyereme na ozina ka me no say ka me fro na kisia me se mon kwa na mukodi ye Hitman fufu 300 cedis ene aben kwan pan ne aponte paradise bi wo wiase mate yango ponyo bi akese na next time kwa na mafreme meti abra Charles so o do broni janse yesi enura oye salaka bi o
Can I say, Odobro Jazz or Champonte, Covid, Okuma Ponte or Chiche, in Tinyanko Ponyan Cassie, me bike and also the Mebabeje. Rabbit, Yanko you be a Cassie. Right, quick commercial break here, BCCR. Chauffeur Champions League 2026 Grand Finale number so Arsenal versus Paris Saint-Germain. Hajaki Afrofusi Domantuma about Dia Power Sports on Saturday 30th May 2026 Empire Nature. Shate live commentary Demo Tini Demo see every free Hajaki Afrofusi restaurant and so at the Basumo Kaina Shannon said Tano give away packages to Trona and was Sansua and I predict a win and rep your Jesse. We are Arsenal fan I will show Arsenal Jesse Sansua and a Paris Saint-Germain also would bet me as PSG Jesse Hetano Hinyanene and Santo Trona Betoja Sansua and a Numa Hutu and so Betoja Hashaki Afrofusion restaurant Dano Ubetimi Attitude and no dining services Dansua and I'll take out orders both delivery bulk orders for parties, weddings, meetings and all event family parks, delicious soups and stews. Henti kinda shanusisa experience with Ete Mufwa. It is Shiaye, our Hayaki Afrofusion restaurant, our Agoba, Wisconsin, Salasi Janshi Honoma, Nefa Champions League Embro, live commentary for reservations. Ubetumi our friend number 0303 981 245 and I say 0257 677 844. Sponsors Pill Rack Pharmacy, Ayaspa and Saloon, Home Rack, Wine Rack, Nabil's Boutique, Lazarus Drive Rental Services, Grey Court Apartment, and Abekanyahu on 30th of May 2026. And no mean that Saturday, yeah, the Champions League final bro. Arsenal up against PSG. Why and a better rep your Jesse? We are Arsenal fan and Temna Bra. We are PSG fan and Temna Bra. Near for Mebodu. Our Hayaki Afrofusion restaurant. A basu live. Our Agoba Wisconsin. Salasi Junction. A solo foo. Ne solo fufui. Lancho prem prem. Fire starter. Kakadiama. Pole. Olaba wo. 106.9, 34 minutes after 9 a.m. here. And China, sorry, so Yami Adama Miminda Ebe, UEFA Champions League. We know a big match on big screen. Now, the finish match where young clients not their movie. You bushing in under was some piba. Na fiye match, you know. Why not edgy UEFA Champions League, you know? And Chai and Arsenal, edgy EPL, no? And can they do the double? And I said Champions League, you know? PSG. Ebe Sanso. A retaining cap no. Bismarck I do say DLFM Sports. So Bismarck Martin. Mr. Hitman, good morning. Bibi aboko dia. Nyankopando. Ejebo memenda ebe action ni na e wo Hayaki Afrofusion. Yeah, restaurant. Ana match no eba so. DLFM. I know say DLFM sports team no my crowd papa model live commentary eba. E ho command to say. Mr. Hitman, me na was no pe na no pe menche wati efo so. Ene Ghana fo nyina. You see us dey be here no. Just like 2025 AFCON no ekopiem o Krumpa final de buy no sana DLFM penny for the sports team so akwa setina na Champions League 2026 final no so the live commentary aba na anika sam ne say ne yenya Hayaki Afrofusion restaurant Mpenifo ni mako ni nyina ma de ma so yase ya eni omdo mntoma ebobo DLFM anu de live commentary ne banti ubisa me nyame adoma Saturday de excitement ni nyina ene game ni ade I can say ani je ni nyina ewo Hayaki eho nti se na ka say big game on big screen no mote asa na tie nti eni ntina na yi metima ka say nya Hayaki Mpenifo a omni nchire mu dodo na niema ebeto dwana se bekoso on that day na o makachire so betimi abeto dwana and only a rep your Jesse who bash your Jesse. Yes, and I know say Arsenal your team e Ghana and mass support Arsenal papa hey I can't catch Chelsea po there be say after Chelsea no Arsenal omuni aba konso ni Arsenal and to Saturday Hayaki when you go match no is that man Arsenal for this year the aba na so mo ji omani and metimi aga say league no imagine any jena ya hu se nkofo bi kumponche ne niam agwaza me sure say champions go muji wi ade be ba kura de chenkure eza abani chi awiati nyina etimi mas na fans holiday so mo fanji o manipa o mediare wache I think they well deserving celebration at Arsenal for you know. Right. Mate anapa me sa company for free Hayaki Afrofusion. Ora then is say Usuba na hene na naba na hene e general manager and afi ora Frederick Ewa enso your process manager from Hayaki Afrofusion. But for me more makwa ba na fi ye nikomo na naba na ye mache.
Mejo so Brakobra. Na anope wapom te say. Yesu adome ho ye pa. Ye de Nyankopon ase. Ora Frederick e wo aso your operations manager. Ora wa match. Bibi aboko de. Erade adombo. As someone if you UEFA Champions League. Ya bon matches na afeni adu grand finale. Na me aduma Saturday e den e besi e wo Hayaki Afrofusion. Ora ba na hene. Medasi bebre machia watifo ne wahwefo me nsan se me se amohwe wo Facebook. Yes, and on YouTube. And on YouTube so. Hayaki Afrofusion restaurant ansa na meka ne besi wo no ma me nda na dikakra enkyere tifo ne ahwefo. Eye bia ye kwa ye kodjuju ye ho na ye kotenase na ye pe bibi enum na ye pe bibi nso eden edi eye duane na wo kodidi anansa na akonom de bate no eye bonus enye no nti na wo kɔ okay de meba wakɔ Hayaki Afrofusion restaurant eye senior obefa atena ho adwodwo ho na se adwuma na waya bra a obetumi a refresh ho wo hwɛ environment na ye relaxing eye cozy eye calm enti experience e wo ho ne de e one of the best in town obi biara sa wo ye obabu ana se wo ye pani opes baby akodidi mo watimi anya hotoso e ma ho adwodwo na watimi arekande ho na refresh ho for bibia opese wo ye bia no Hayaki Afrofusion restaurant enti de ye kan se yehu se ye ne mo ana wa ha esan se wo hwe DLFM just 500 meters away from Hayaki Afrofusion ye ne mo na wa ha ye tie mo yehu mo tiefo a omo yehu mo sports no so modern bo a ebo enti ye adwen se afie we nko ade ye pese ye de ntoma bebo mo ntoma no na Champions League final no we ye soronko esan se megidi se PSG form ni France for champion this year me bo a sanso na Arsenal for some England for champion this year. PSG for the kuta cup no. Defending champions. Arsenal for so ayom ho ama wi ata so safi o mbedi kruwa no. Na yem pese wo bekwa akohwe wo fie atena ho mobomobo da bi. Ya create environment bi ama wa e wo se ho na wo ba behwe no. Na ema ewie peyo anya sa de wa lusu. Enti wo behwe no ya prepare nsa special e de ama wa wo betumi di bi adwodwo koma na wo hwe kama. Wow. Afen so ya pe eye duane pa Afrofusion ya ka Afrofusion na eye abibima mu and me ba ho and I must confess duane ne tia papa yes enti aduane so de etiapo isanse ba bia ye fa ye nuane no ba ni free be ye aduane no eye soronko me ka se aduane ne tia po morning show team ni nyina san ye pon ayeko omni problem sanso na ye wo emayu ane mema ya tete wo mu uba omo be serve mo wani age right enti yesiesi we say me there be free no me nsa pepepepe from 3 p.m. ya set mu de machines ni nyina aba ho enti live commentary be so radio so ni Facebook no all the social media network ni nyina no e be free ho no live okay ya fenso ya big screen e wo ho no ma ba bia wo na ma wo twa mu krampo no betimi ahwe bi okay ye hwese obi biara wo de wadanfo se ye wo yire anampo say your girlfriend and I say meeting bi na person a man so for one boyfriend sembra sa pepe obeba Hayaki Afrofusion restaurant na wabetena se agi bibie se wanim se wudidi se wonom se wowe na wodi nkomo na wohwe ye wonyoma bebre ebe ye team bi ebe wini bi ebe pop champagne wow ana ye wo champagne wine bebre ebi kura hu da afi na fi amanone aba ye be ye wine testing okay e wo hono ma obi abetimi attest bibi na wato bibi di akofi di obelusu monsu di obewini onsre ye nyina ebebo magi ani okay asufo nso a welcome ye ka asu a against supporters union for no so omaba but o ba we say against for so mo show mo jesimbra da bi ye pejesi mi oni pass wo hye kokko ana se wo hye blue for ni bia bia mani kire but cap ne de ni bia beko na wo hwe cap ne beko yi e beko no flende me nkasa e beko no flende ba me nkasa enti eya ni jeda eya ho sepeda eya didie da eya onom da enti kakra ye beka no
Minya Fred wa no so betumi achire mu. No, manager Sana Fred Bebemu no. Will be here watching the bench and the person wants to come or person reserve table for the family and I'm a band one friend of one year reservation. No? Yeah, possible. O person will ba ne mo person di kan ba. Mo betumi ba in group of 2, 3, 4, 5, 6, 10 space o homo bia. Ye o kibab so ho. A betumi aribi. O 02576677 844. Okay, but just 0257 257 677 677 844 844. And now say 0303 981 245 0303 981 245. Ni nyina no Maria kama mo ne ene a eda yatete wo mo ebefa omaje so de opese wo ye bia no se enye Saturday nko afi na ekwa se me kasa ekwa betimi afre your reservation right. Reservation ye delivery so ye be kan mu details no but maybe that year Empire Edwa was this also cap no North London North cap no de be North London and Obia na eni hu achi I see now my member operations so juma dia bisa we know say crowd na ba pa security wants something to say Hitman medal with you for us na madam so I say hierarchy be ya they be oba just as my boss can it's just 500 meters from you and if waba area where you notice that 24/7 security and then there's very big parking space in front of the restaurant inti efa bambo asem ho de enya there is any problem because we've got the team to cover it. Okay. Now menya nti on the flyer social media no say predict and win be so best ma be bremu kakre. Predict and win it say ho komo to say. The empanifo e dey atudwa no say and say we Arsenal fan, we Paris Saint-Germain fan. Now say football loving fan. Now say game on Saturday we bass no. Utimi enya scoreline no corrector. And achede ho and send mpanifo ano I think achede and be free hierarchy for nche na so the and ntia menya ne sisia ne say Lumba in supernatural mineral water Lumba is supernatural mineral water and so the one toma abebo hierarchy mo a jumadi no eba so Saturday and so ya benwum hierarchy nyina no eye Lumba in supernatural mineral water ntia na Lumba in super panifo ase papa so predict and win so and panifo ade say bi minimum kasa ni fi omo no nti omo ande from the horses home near am de betudwa senior a chitafo ne ado form be predict menya scoreline no correct achede ho no betim that you have okay so ora Abraham kakra na manager bebe okay so predict and win there ade a enhyehyɛ bebre da kwan mu a you will get the opportunity to win a lot of awards we share companies omodi omontoma aboy yentoma no a amaya event here Ayaspa ewo ho wine rack ewo ho pro rack pharmacy so ne aye ne say ne a be predict and omom be predict enya ne right no it's either we give you a service at Ayaspa o kwa ma emma emia wa ma odompe mu esi odompe so ama ho ato kama I see and I say you don't be call wine rack na yama choices of wines that was selected from for predicting the right scores. Oh, so you have that privilege to select the wine you want? Yes. Wow. Yes. I see. And then since Apomodin here no Pro Rack Pharmacy we can do multivitamins, a package for the winner. And now say you have lunch time hierarchy and as you say betimi ma Lumba supane kura so di esa say na say ensuo ho ayedin wa kra krom papa right 106.1 ani nyina ya chewo say nyame aduma Saturday a big match on big screen wa hierarchy Afrofusion bra na fe yehwe match no se cap no North London and ase Paris no Brennan Krabia and the Betche. So Rabana Ibrahim Entino Saturday ahobo egu akwan ma ya de live commentary no e be free hierarchy e dey ability for so far bibia de dana kwam ya tututu bibia ya be screen na ya ready enduane ne bibia nsan ya be serve ni nyina ya ready ya sponsors no so omo asiesie ho kama wine rack ewo honom sanso na Ayaspa and Saloon ewo ho sanso na Pro Rack Pharmacy nso wo ho Luxury Drive Car Rentals o pese utu kwan anasa pese o town running u bibi fi abrochire ba pese o kofa na your cars are from V8 to pickups and small cars ni nyina wo honom a obetimi abe rent bi
na wo nso watumi use your boutique na Bills boutique ɔno nso ɛboa ana afei home deco bia wopɛ sɛ wasi dan foforɔ anaasɛ office wopɛ sɛ wo set up wopɛ sɛ wonya deco pieces anaasɛ flower pots ɛne biribi a ɛde siesie dɛm ma yɛfɛ biara no ne nyinaa bi wɔ hɔnom a wobɛtumi ayusu ne nyinaa ɔmo nyinaa aboa ɛna sini ɔkaeɛ no ɛyɛ DL nsupa Lumba nsupa ɛno yɛbɛsɛve wɔ hɔ no biribiara obiara nya bi anom ama wɔhu sɛ wɔhwɛ match na sɛ yɛhyɛ wo na wo minimu wo a Lumba nsupa wɔ hɔ sɛ wo so wini na apɛ sɛ wobɔ nsupa gu wo akoma mu a Lumba nsupa wɔ hɔ ne nyinaa no ɛbɛma wo nti memeda ne deɛ yɛayɛ krado yɛhia ne sɛ wobɛsɛ wogye sidi aba hɔ sɛ wohyɛ Arsenal sɛ wohyɛ PSG o advance wobɛba hɔ na wabɛ support wo team na wakyɛre up bibia ay available hɔ no ma yɛde bɛso mo. Okay, and I know say yɛne mo anyɔnko fɛ enso hanko a ɛsan sɛ China World Cup no nso aba, and I know say DLFM ne Hayaki Afrofusion for bɛka bom and lot of matches a ɛbɛkɔ so during the World Cup no so no yɛde coverage ne bibia ɛde abrɛti for mpɛdefa na pɛ mɛda mo ase sɛ mo bae na afei mu ne yɛdi nkɔmɔ ansa na mo bɛkɔ no ma no deɛ sɛ mo atwa to wɔ nkɔmɔdie mu na afei yɛhwɛ na yɛsɔre sɛ ma wo sɛ Zigibi nso abɔ awuram and technically nso minim sɛ wayɛ krado Saturday a wotwa yɛ atom pɛde for ma mentie mu enti twa to a deɛ ka ne sɛ Hayaki Afrofusion restaurant your services need be brave. So wopɛ sɛ wodidi, wopɛ sɛ wonom, wopɛ sɛ woyɛ meeting bi, woni onafofo ana wadwumanfo, mapo adwuma meeting kakra bi wɔ hɔ no ma na wopɛ sɛ wohyia obi na ne di nkɔmmɔ bi ana sɛ bi mpo a wo kanchema bi na wopɛ sɛ wodi ne pie, wobɛtumi de no aba ɛyɛ Hayaki Afrofusion abɛtena hɔ no mu adidi anom adwodwo ho kama. Sanso ana sɛ wo fie nsuo totoi na bia ɛkɔm de wopɛ sɛ wonya bibi di. O ntimi emma your delivery services ye betimi e de ama ye delivery rider no de abro ba bia wo bia won ka ha bia no obelocate you e de aba e de abro ne ntem ne bo nso enye den afa nso se bia wo pese wo yo bia wo yo sujani anase wo yo warefo mpo woni mbre a wo de ye wo nkwan anase wo de ye wo stew ana waduane bi enti bia per family of bia 5 pack and I say bia 10 pack o per say yenye stew ma and I yenye nkwan ma stew bia free contomry for ye e dey call cabbage stew e dey call Christmas stew e dey call Christmas stew Christmas stew I see ni nyina ye esan so ye nkwan ahoro ni nyina na bia o pe bia no ye be ye e dey abrew so we dey ba wadwuma mu se party nso na wo ye na person ye bulk order ni nyina na ye conference meetings so person wo ye lunch nso na adwuma bi mu pese anytime ye brɛ mo lunch ana ye brɛ mo dinner eno so no Hayaki Afrofusion restaurant ye services ni nyina ba no restaurant ni nyina no ye ni nyina both delivery nso ɛwɔ no ma ye no so yetimi ye de ma obi biara opese odidi ɛwɔ ana so third one free Hayaki Afrofusion right mate operations quick one na for you sorry I think say my boss akani na inti ne me ka che tefo ne ahwefo ni na say memne da nyame ya doma ye hia Hayaki na ebeje Arsenal PSG when they say me I would love Arsenal to win. My boss also Arsenal fan. Me support Liverpool, so I just wanted to come to not London. I see. But I know wakuma mo. Dabi. Best mark here quick one after no me mazigim brem. Mr. Hitman, Mamenda was in the thief was from 6 to 9 there. And Kakra can say Nyami Aduma Saturday big game nanga say tuja. Fire starter. Yes. Reaction in na. Bole. Before you any excitement in na Hayaki Afrofusion. Magboba stretch is wa the only DLFM response. Ya kwan is wa just about 500 meters away from DLFM. Selasi Junction. Udia yira kwa bisa say him na Hayaki baby a DLFM for be commentary na wo. Kwala kra be son sa de akọ. Men trafie. Men ko baby a Hayaki na say excitement no e to janti. Ya twins afrado for na obi a obusua ni nyina. Arsenal for mu hie nie enti u ba se jesse no. E say wo hye wo diare wache. Kofi Kinata de mo bonyum say you are Arsenal for into Robokian. Eza wo gie ni je dem ni o. Football moment o enya ba. Arsenal brady. Jiwani me no ka say o coach and producer. Wa ko gie Arsenal for wa true efiro no menti ase. Egu jesse na ji. Yes, number 11 efiro. Na kire say e bia ni fiera no. E wo PSG.
na mpanifo kasa bi a wɔtaika esi efie wura ntuwa enti akutia na okocha bo obo ni wura obehu ni smoothness level Timi Hitman we dey akria kan say abusuan adofo bi amra na enye fe on Saturday no because Champions League so enso ye be promeje abeto ne de ye nya Lumba nso pasi enche na for fishing omo so enuane ne nsa hye ba bi de bibia enso teda bibia de na uji mema nso di eje abeto de Timi Hitman ana pay akoye Facebook page ne so ye the flyer no ato Hayaki Afrofusion ni DLFM ye the match the flyer na ato for our prediction fatwase sebema achede de edoso papa wonso wonsabeka ora sam okwadwa kwa zigizigi bi ena ma no frɛ no ozigi obi opani mache DJ Hitman wapom to say bokode na nyame adoma Saturday ye ko Afrofusion why crado say I won say the enter me ura how ni me boss ewa me boss ewa yes me boss wa hai na operations wa hai de na say me bowra na me so me de me puru me minimum kakra em so maru ye tu yen o mara bet see so ye tu yen but the make han say me ndai de na e fe ni nkyere ho enya ba bia wa why crado de technically why crado we say Hayaki na full package bibia wombi me kwa baby me sapen me chusu for now no baby me sana be ko o kuta choice ade ko medical ko how the medical ko na na me me Ziggy, I say you are crying more than the real wo kuta choice ade ko video be chira be ko but it wa wutie bi no so sraw bo modina de na bra na me package no me de bra me no awrade ne koyi masa adwane no ekoyi right it would dia didi wo baby papa baby ho class Hayaki event Afrofusion ready now twa mo ke last ye twa Hayaki wo the neatness no it ye for mumra Salasi junction down here the DLFM no bad DLFM out there kaso hwe zigi mi ame do be ko and technical no so dey na ye no baby ya no live on the radio. Pan your top from cry. It's you for better. I mean, but for a video with you. Right, man. So that's well. Thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. Now, Payanda, Ora Dennis, Ose Usubana, he general manager, Hayaki Afrofusion, Ora Frederick, Ora Operations, Opre, na me freno. And I pay you don't ask Papa, executive producer in Shraba, Kojosa, maybe Bismarck, I do say the good Muslim buyer. Michael said, DJ Mario, Dioko, social media, Ora Samuel, Kojakwa, Ozigi, Obi papa yi anadwe nyina wanda me ba homachi papa yi eni gusu a wo bɔ adwuma. From Hitman, good morning and enjoy the rest of our programs.